ka dem ma kwa medila wa family abema kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ano wa etwa ye bi mu no kwasem se ho de test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye to ni petri mu ye ye from ana fo be kwa na me pa cho Auntie Naa na bedwafo ne etiefo misre mani die kasa kakra me pa cho awie de boko me ni abrantie bi e na nete ho ye frɛ no Francis Bedu dodo na nimsa ye frɛ no agro wasisi mimre bebre so ye han dan se dan tam so a no watu afrifie ontua dan ne ka gise me kogi loan e de betua e dan ne ka enti say last year mun ye dan tam so ye enti dan tam so ye na me ni di ho nkomo so wo to susu na susu ne so a wo de be ma me na me de akotua dan ne ka me hwe ya wan fasika no am ne honso so ne ye ho kire ye na ye singing room enti madam fu bi ka kire me say o tu ba bia wote ne ho ye 2 bedroom ti me ni di nkomo se me pe dan no e na o si yo se me pa o de be ma me ni fiewura no e be di nkomo to ni fiewura ne be di nkomo no o se o de be han ye enti obo no na ni singing room na yete no na ye pepepe ena me koje ye enti koje 3 months ena ye 2 ye ti ye 2 ye no na me ko ye sa ko han dan ni bi na sika ni wonti me koje loan ti loan no na madam fu bi ka chem say me de be ba ko han dan na 2 years e be so de me wo half plot wo ho nka me nkonko ye singing room kura enti so ena ye ko ye enti ye ko ye ni sika na nso enti me ko free cement me ko free chance louvers nyina me ko free ablante ane se wa wale wanyi oba afoforo oba wo pe no odo no nti loan ontua nti me kra me ne kansa mesre on de da bia o ma me 10 cedi na 10 cedi no bo so me 3 million so a me a me de bi so ebe so akwa akotua me kan ya wanfa ni tranye wo se wanya oba afoforo enti wo ba betu eba betu me frifie ho obetete me a ma me metu se me mentu a obekume na ode ne yire no aba abetena fie ho anase obema bangefo no aba abechima to me mekoje obeba no na oba no eti fie ho enti Sunday Mother's Day no me call asole me ba ya me ye aduane na ode abufuo kukukukuku ebe fie ho san ode ne yire ba abetena fie ho enti edan a omode edan ya yede na me ne be ma ne timu no e na omo kan se aposifo kan se me ne be ma no eja ide ameme nkoda enkura ne dem no no agitum so ono ne nkura ne beda afi de Sunday no waba ho se one nkura ne na ode ne yire ne ba betena fie ho enti kitchen ameme ye no wabebubu kitchen no kitchen cabinet wabebubu so ode be ye dan e de ama enkura na dem enti ho na me se me mpene eno one me eham so ana obubu kitchen no enti obubu no no so ode nkura no e kwa akoma ne yire no ne mpena ne betimi ahwe ne ma no na ne wafa asenso so ewo me ho de ne wafa asenso so aba me ni akora ne nete wo ma akora ni skanya hwinti o se o de enkora ni nyina ekwa akoma ne mpena no enti ntade a me so mata ma nkora na mka kye ne se so o de enkora ne ekoma ne mpena de a ene ntade a me mata ma enkura ni nyina meje onkonkoto ntade ma enkura no ansa na ode enkura no akoma ne mpena enti me ma ne woro enkura ne ho ene okohwe enkura ne ne ememu nya ni ka miensa pe enkura ne so ye miensa me ne tra ye nyina ntade a wata ma enkura no eno no nti ode ni ka no ehye wo mo se ode o mo kwa akoma ne mpena no enti me de minim so wo mo kọ me wo eho ye aduane bibi se mipie ya okuta petro a wode igugu efie ho se wo ba be hye na aka memene ofa nkura no na aka memene me baba ako ehye inside wo se wo ba be hye ena medie mirika me ye fast nti me ye fast no na ode igugu eho no de okoto ho na ode igugu on de mentimi antwanti ba bia okogina ya na ode pitipiti ho no ena me video ni nyina enti me video na medie mka na me call tag police station nti me call no mse awale sam yemfa nko dobsu ti ade call dobsu nti ye call ye no ti petrol na ekura na benkata chede pitipiti fie ho akwose no me pa chan wo so obehye me ne me ba ni nyina na fie na boye nyina e wa abra nye wonu na tua loan e kan so so ukobo police fo amane me pa chanti me kobo police fo amane no enom se mfa nko dobsu ne de call ye enti ye de call dobsu no mo se ene memi meda police station ho enti me ya madwe se me koda police station ho na obi frɛ me se wode nkola no
aba abegu efie no abontene efie bi ho de nkura na aba abegu ho na kyese nkura no onfo omo nko no opese wo hyeminti no ene oye na adwen se wo befa nkura ne wo faase no akọ enti okọ na eso okoto koku makoma omo no de nkura no sa abegu eho ene oja omo ho ekoye enti mo ho na madam fu doctor bi efre me o se ma me moni di nyankopon wo nhira ne pa doctor ni nso ho akotara ne fie me nyonko pa o doctor ni no a minimum da era very chance na minia no wa bo me hai no se case we me mpate mu pe na se me na magye mami ene ne ma ama omo baby atra me yam asem to aso doctor nyame sha ne mami nurse me moni di nyame sha ne mami nurse enti doctor ne na agye me efri kwasi ada ne bepem sabli senye ono ade a enka mini baby a me da obi a masifie maboka asifie mafrifri ne makenti nkro no bisa obi a beka me modern ba me bone wo ho nso so ene me ne me mada baby kwan bedu egro so obekume me yoba afo batantan me ho kankan me hunya nyan masekankan ena me bo ni dua ono no bo me dua ni bebre na me se me bo ni dua me mfie ni nto ono no kansa masekankan na me se ne mpena na wanya no so one ne da no wanhye gloves no de ne nsa ko oba na se a ensuo ni nku no wa ma ne ma aduane ani na da kokora no wa mblenkura ni sika na da kokora no wo yi sika so de to nsuo anom ana o de to aduane adi a ensuo ni nku no ena kitchen cabinet na wabubu no nso so no aduane a ye benua no wo kitchen bia no se wonim na odi bia ensuo ni nku no matua ne ho ka a police foti mi beche no okoje adwuma a wonye na police fo apa ho abeche no na bi wo ho amiama kobe no na miama pebesia e de atua ne ka wose menye bi da mentua ne ho ka da na msa abodua ne se mentua ne ho ka da metua ne ho ka da na wose mentua ne ho ka da ensuo ni nku no taisa ya to ne fie ho nyina wonim nipa kora e wonim kwan me fa so a me 2000 no epona eda fie ne hu anu nyina wonim kwan kora me fa so a me yeye na nsa kromfo be wi ame na gate ba ko kitchen ni gate enye me kan ya se wonye gate no wonye gate no Auntie Naa wanye gate no ada kromfo be sesa me silver ene me pan ne me nchanse ada no na me ko fie no waye gate no enti ma me kora me ka kire ne se wonim hu bi because maka efri mle tenten sa wonye wose wonye nti ada wo mu bewi a ye ne se waye de a ene ewunim hu bi o ma mi scan ye mfanye boga proof me kan eno nso so wan fi nti me na me pay ska ye kuo bi a yate no mo ma me 5 minutes me mfa nkoto silver mienu ena me sese me de koto na se ye nye gate na o mo be sa ba befa enti mebo modin aye boga proof na me se o ma mi ska me kan manim sem nyina wa ma me kapre na me pay bi so ena me de yeye boga ni bi bre me niema eton eniema no ye kwa amene ni mienu nyina na kofa niema no ye kan ne maako meba bedru no eniema no mecheke no na niema ne nso se oyi kwama ne mpena no enti me ko ne mpena ni fie ene ga ne kokasa ase nua se mesre no eniema ne de obi na de bre me enti mesre na de ode abre o amani bia onka ne ye ncheke ehoka yenchake eho kana o ka kire me say obeji me number nti oje me number so obefre me wan frɛ me na me friend o ka kire me say be ma ne say eniema ne de eye me ne oni mimienu ntam asem nti hwe na me frɛ ge na wanfa ampampa nso so no geno ewa abonten na mebisa na gene ka kire me san be ma ne so oni mimienu ntamasem enti ekoya akasa eno ekoya akasa na no otwam eho no wanka hwe oba afia na wafrɛ me wo fon so adidi matem so obe ma gene na bomidua obe ma gene na kume ono nso so obe hwi acid egumi so enti Auntie Naa mesrɛ mo woni wa bedwafo mesrɛ mo charity ma efie se no wa ware popai me pa cho ne wale ye be 14 years ni wa ye ho ade me pa chan woni ne wo masai me pa cho ye wo mamiensa de na ko fa problem ya ba de mi shoko ne se benka tachie timi akoto petro na odi abefie me da no mesu fie mesi ni nyina
den na kofa second musi dan wanka same kofa petrol den na kofa sa problem yaba when dey Auntie Naa mpacho menye ne hwe sika no loan na ye kwoje ye no eno na wontua enti ye ko ebusua fie ekoka ansem no mo ka kire ne se me na me se me nwale bium eno mo ka kire ne se sika we enti me ma awale ni ngu nti omla no metua o meye ne ho se be ma because me bo me nkula wo mo say wa ma me ma ye be ma ena wono na ye oba enti omla no metua sika no me ne dwene ho na mkọje enti o metua waka kire me so obeba abetua ye ba ye 3 months ni ye we adwin kranka oni oba obobra enche na modan renter so no say yenye busia na yemfa mosese a kaye adwinpa wudi mu na okoje busia Auntie Naa mpacha sika se na osekai me pacha omuma na me pe 80 ena manager ka che me say 80 de bia entimi nso hwe entimi sika se na onsakai ma me 90 million say sika 9000 what the bre hwan me pacha me gire ye no adana me kwaji scan me ma no 1200 so onko no ye hwan me ma ikwan bedu no 1200 me ma na 1002 so onfa nkoto frame de window de ne epono ne de ena me kotua cement ka me ne koto ye nchensen ena ye de bi nso kotua nuaka ena de aka no na adwumayefo me nso na me ye trenti me wonkola ntonkora ne beboa me enti me koto abulu etomo ena me to ngo chese na modi kukuru esio when the guarantee loan ma me pa cha madam fubi ye frɛ ada no ma okuru na nko guarantee na madam fo se mudi na modi oni sika da debi guarantee de mfa ho anani pe surety ono so esebi o bank krona ti so ban kwenya adwene se yensi dan ti wo the 9000 naba one fan was so semo what chichem sebe ambetimi adu botai bi ho 9000 nitimi ye adwuma dru saying me pacho 9000 na me ame wo blocks so kakra ho blocks ye adwuma dru saying me pacho ye adwuma dru enu lentil papa tini na okuru no mo aben na wo de boa me pacho wan fa mo abi amoa me wo sika fam ba ye ko na ho de fam de o de boa mani aje wo me se no kura kanu kura ye beku kura kanu kura na wuai na no kura de me se ye be mimiti we me wu kura me kanu kura no mawu sana metie ti me de se utumi kra se sika fam de wa na wo ma ne tie se sika mo de sheda na se no eye busia e wo se wutuetua e de ma bank me pa cha me ne dwene ho okoba ya on seconds kano o ma ni hu se miwura 9000 we busia o pa kofa no form busia wo se ye si dan ni mpo a ye adwuma ni etuetua ebi o mama me na otu bi asem nchiese boso me nchiese one ne esesen me pa chan me ne sesen me kra no me kotro loan ni wie no na me wo ma mienu o ss enti na asa hye me so se me kwaji sika ise nkra ni pe bibia minya emfa ma wo mu nti me boto kakra ene ono akọ manager ne ho ene manager ne kasa ya na manager ne se omwa me na mintua na de meme ye no e ya de pa ebeboa yen enti oni manager ne kan na manager ne frɛ me se me mra maji eno kra na dan ma anko na manager ne sa frɛ wo no a ankasa na obeka kyerɛ me nti oba ye na mi sister ba ko e friend sister adwa na me ka kyerɛ sister adwa sika na se sisi me so enkra ni school ni nti o ka kyerɛ sister adwa se me nkɔgye sika no na obetu koje bosume se ne de ma se 90 million mo fanchi enwe me pa cha omu bisa me se bosume se ne metimi atua na me se metimi atua no 1 year no say na Francis bedu de boa ma se oyere adwen abusua ho se ye mo sese anka ya sampa say na oboa ma
utua wentua bi kura ana utua mu say 9,000 no ensi hu beka hu say Auntie me pa chewo minyantua nwie mesinsi hu beka hu say ya checking si hu no sesi ya nsi hu no ye 2000 ti na chese utua 11,000 Ghana cedis me pa chan ti say na ura de boa o enye sika wo be kwa yie me pa chewo won fa mpam tade anhye won fa anwase wanum na se eba fie project mu na wari egu ayesi equity is quality ba ma bedi ni chempe oba bedi ni chempe obi agene dia say na Francis Eboa wo sika ni tuam Auntie Naa me pa chewo November no ma me 3 million ena December o ma me 4 million ena January nso so no o ma me 3 million ti ska wotua nyina ye 1000 ti 11,000 watimu 1000 me pa chan denti no oja etua no busa sa oyire amse bank sisema o uye den na utua utumi di so obusa me pa chewo misa me bi da me ne so a na me bisa no bisa na o se da sei me de be ma da ne be so no onfa ma sa me ne ka chem so oni bi no onko wi ana ena mse sa wo ye adwuma wo ye adwuma me so me ye adwuma ntu ka sa wuni bi no onko wi ade ana che se efon ena wo tu ama me charity ma show sempna Auntie Naa amawasesa ana sa wo so e bi ogbo ago a umie kwan no ka semema de na hoodin oni bi kura o se ode na hoodin liberal courts ne koya na redundancy pa contractor je liberal forge wa ode na beti Francis na beti when yes cannot na beti senke yenkukura wodi se dia pa na hyewa ama ni buofuo na dan ya wonim na se ya de bosia no kura mituamu 1000 11,000 oyiri kura wontuenwe mofra kura wom na watimi akọ abontene akoto petrol ngo a criminal aspect die dikan sami di betwase ebeko go die enkokona me pija wom wo show so Francis Bensa me pa chan wadi kaka obetumi aye me pa chan wadi kaka enti wo sa ofa nkola ne koy na mi hu se wo ye sa na anya me nwanwa wadi kaka di ne beba ne tirim bra mo bra minim fidudu a afeina dan yetumi akruso ena nchense kura boy yesen apono ma wo se China apono ibi nyina tintim nanka benka chechi a wona ye abusueti behwese modi mo ayabo nyina memani nyina ye kwa ama sese mu nyina mu ntifio doteni fie na wama mu single room a motidi ntia Auntie Naa me pa chewo wo menene kasa na odi matem na obeji fie no mimi wo ska ya di fie mimi timi asi fie ena me ka kire ne say efie no kura makosesa pipes no enti sese mankosesa pipes na senka adwene ewo wutiri mu ni enti makosesa pipes enti me ka sa no ene wo sesa se makosesa ne de a ye behwe ene wo ka so de nkola no ekoma ne yire ode nkura ne kwa akoma ne mpena ti ono ofo mpena o ma ne yire ho sa me yire somasi me mpena nie me mpena wiase yo me mpena na eko ujiri so betimi ansa me pa chan ade chawo ofenso awon fe tiaka o cha owo fe papa ti dintina Francis beja wa ko fampla Auntie Naa mpacho mintumi nchi yes na sayara why baby omo ago awubi so ni mago na America me pa chan omo ago awubi me pa chan we sure so me pa cho etoda oba me hu amempene se me hu se omo ago awumie me hwa ne ekona ena me what punu ni mu ena se ni me pa cho mfa nse be 3 months muni boso mi miesa o sanka sabbatical leave ko bo mpae boso mi miesa Francis Wedu go baby ana wo pa patrol adentia boso mi miesa ana patrol ene ko afi ni fie mienu nan num dia wo we be wom adena wo mie pro no Auntie Naa mpacho menene wo
akra ne o 5 years menyem ya no ma me how bebremu obi a menyem na obi sika wo me ho first ka no ema mi collapse na me baba ya na wo ka kire ne se hwe ne wanka nkire obi a enti mani so tete me no ha me pa ye ena me ko rent je ka bi enso so ma no ka no omo epe iskan me na mkoji loan ena me ditua ka ne ka na wo mo de ye wa campaign no mso mo mfa bi mra timi ana me kwagina ye ena me diskani bi koye ena mso wo ye wo mfa nya adwuma 2 years ti 2 years no na wa fa ka no ante na me ye ma ne wie ye no o de ka ne ye adwuma be 6 months afa de me de na me ekotua ye no kra me sika na me koje ye no wa ntua na afa won san koye 6 no enti wo mo ba ho se omo ba beje ka no ena me ne maame ne kan ya na maame ne se ene saade a me nsan pesika foforo emfamla no omo mfa kan ne ma no na me sa akwaji loan ni nyina na menyem me sa akwaji loan ena me saade ma no emo a odi kotua me ni nyina akwa ne kotua e ka no no so ye adwuma o golden tulip okwaji enkrofo bi sika say no fa wa abrocho de cab ebre no enti ka no omo fes camera no nko hia ka ka no e wa akra no mfa ka ne mra e ma nkrofo ne ba ho ahomache na me ko toilet omo ba na me ma miensa e wo dem ma nkrofo ne sesa me ma no se omo de omo koji so di scanner ba ansa na omo de nkula no aba ya friend phone so friend wa amfa me ba no ena baby a me ye adwuma no mi sister ba akote ho enti kwa ne de wo mo nkrofo ne ko ho e wo ka kire ne sei na wo ma ba abaye wo mo enti wo nkrofo no ye no mo sigisa me sa akopesika ekotua enti menyim kro ni man me kopesika esa abetua e no ne ka enti enam so ma ye mo operation asa adwendwene ene ade obi timi ba me ho wo so obebo ni dua na ode mada so okuta koso so mu hwe se ya no a me di bebo okunu dua okunu age madwuma wonyam di bebo ni dua na me de wada ase enti enam eno so ma me kwa wo no ye mo operation nyame nko ankasa operation we enka mi wi enti me ya ma adwen se me ya madwen se saade na waye no ha me wuwie ya me ka hospital mu ho on fesika meyi me kro no na de me call ye so on fesika meyi me kra no wan fesika meyi me tesanu nti na obo agwa wumie nyasa me pa cha no ka ho ya na esimitirimu na eya me ya se me ne wada na manyem ne ya me operation na fesika bra wan fesika no ama ti mi ami da hospital na me frefre ya na mi sister to bi ma obi nso na no so ayende mi sister no edi be yi me na me ne obote ofumesa ujo infumesa for ko bi kuma nso ye mode mofo omo bote fo nse omo ne join ko wo fumesa wo ye mode mofo mi amanya doctor ni a waje wo e wo ni fi ono so message mi a chese ni akola no de da be no de petrol ni be fi o antina mpa cho enruane week tese wetu te doctor ni fie me pa chan uso se obetumi de me pa chan fro okra mi nko fie ho kora no so wen enkra ni so ho bi Francis Ohine François hello auntie now what to say Pacho nyame adum na so boko mehu petrol bi gallon kutao ebia emani ni asam ebi ko yeso na wabu agum Francis wo de petrol abafie so obesi mu fie Auntie Naa dia na wote ho no ewia sin tro nyina o na eka ewia sin tro nyina la so to me se me kunu nyina evidence wo anya no kro wo hu dia me nim de opese wo je fi me ho sese do antongwa me no ka sai those from the community ma fro wo so munti asep no wo se be dane no sa me ka ye de gu me papa nyini nim ana nipa na wo de ade re no wo fa yi no so fan sai video na video e wo de fe me de wo fie ho asem si nyanyin na ho no mo sa sa me se be hwehwe ana de chese bla he wa bonu dia ana me hwe aye de gu be kan mo radiator de gu kan mo de so de gu kan wo tank me no bia ana me se bla agina he se wo se me be
ne ba no a nam so awolugo ne ba ne ba benis ana agu awale no ne ba benis ana agu awale enam no so ana awale na guo won blaje na so peto na se kilos nya na se biza na bibi kura ana hwe gu me se na se blaje na blaje di ye ana hwe na se nya ibia me ba panyi no e wo ho no se ne petru na wo di nam ana me se ma chifie na wo be ka sa na de wo nya firi Francis. Francis. Nyakuma tieme. Nyakuma. Epie fi wanoba. Meba. Epie fi wanoba se wo beku no na wasifie no so wasisa paper. Ani oboa ano dia anya no kro me so no tum dia no me ba me se me na me ntese me ya yibia ntino me ya ma dia se me ko mi so ba ho me ma dia se so ye no wan kana asem ya because you look at Bunya and some way say Abaho. They say, can you say, come some Homo, and it could just 1 year. Some of them can say, Nima could die. Some of them are not catching the Kunida, and answer me with the picture of what you're saying, say a picture of crown, can the same thing can you make. Francis, that I sing a certain say na only charity dete. Me friends, kwa mo fa so a mo kukuru mo fie esiwa. Nye say kikiri say ana mo dete wo. Oba so wa from puna fufuro bi ma won puna kura woni no. Wo say wo dem plan abetre fie a mo ma bo blessie. Bibi sa o Mame, wakasa, me make us me. I don't know to me akwa na me nyansa, me nyansa pa, me ni pa, bi wa no ka te ni pa. What's on kan sa do ba de ba betre fie ho. Mame, video ne wo mo, video ni nyina wo. Video ni nyina wo sa wo de wo pena ne ba betre fie ho. Enti me entu fi fie ho. Wakasa ne me say, wanya yi wanya bema wa possible me ga no me jara ba mi ka be jina ho no me hwe bema papa onya no me di school be na ko me school me ko school da me hwe bema papa oja tem ho no won suro me na bema no kwa no won suro me kwa wa de me be fa so kura no me hu say yes na ono to Francis me ba to bla no ho Francis wo ba to bla no he ye di me musa wasem wo fam prama yire hu Debi me busa se wa ansa na wo beto bra na wo fie ho no wo fam pna bia ma wo yire hu wa trace ye hu ni pakro me mom dia efiri be se 1 year ni o ka tell me say me no wane me to no kwa no because me 1 year me ni ya bia wo kwa ho be dua tesi me ne nko okay say even say me ba Francis wa kan even say bufuo mu na wa kan ntina wa watutu so dada o kan ye na wo de wunya oba no wo wa me say ko 1 year ni na me to Matias you na say afi yemfa say bufuo na aba ana kasa bia wani nye ho waka choka ye na wunya mbra Dabi. En sabna wo kan dan ya say na me ya satu ya je prop no. Ya just ka wo asa me say yik ni tua no. Me to na mu bibiri. Gan wo to no to an kan ko na ho. So ya to se no de nam sa say. Na wo so kan no kre. No, charity. Me say Francis loan okwaje loan 9,000 bibafie. Auntie Naa me say oje me say bi obeka bia no hami o say antuna wo ka wo mu no enti ne ye busa no Francis me say wo ye bema tie wo say wo di woman say me say edan na hyese no wo yire kwaje busia 9,000 and si wo ye 11,000 ebai mamo de bo dan no bra ye ne ye ho no kre me pa cha una me kure na dan na start here no enye na nta de start here me chesa okoje mi musa se no na sifie me say oba ne koje busia bi etesa ade beboa dan ni sie ana me ka se ande ya ni mani mu ya yesi dan na wie na chesa okoje ana ne ewu sika no matwe wie me say 9,000 na okoje ya no emo 5,000 ne ba na okosu no no return ho ne ma we dia wo buwa mi no nyina na kwatoto ne ma no Auntie Naa me na koso edan no o kind of crack me de 5,000 ko me ba na Charles woni obate nampo oba se de osika ne ba na nya oba bi Charles nya oba bi Auntie Naa me pa cho na wo ko wa na mi musa charity
Mimusa. Charles Mitio. Mitio, Kasa. I don't know calling your bar. I couldn't know Papa. Ade, oh, dear. Oh, dear. Someone I want to tell Kodana Fay or to meet General Papa and say, Yame Papa. I'm going to 3 years of the Chaco. I'm going to get the Aqua as you all year. 1 year or German catcher and the second of Panama. We end the day. I'm going to Panama or my Midna, I can't walk. Charles, then the Bama going to because I tell. What, Auntie, Mr. Yakofa, when you're by, never called you Maba. But the whole TV, no, mammy, ban would do TV. Because they did not say, and I'm the command baby to your mammy. Baba and no one yet, or young yay. I know only all but Sunday or 2 at Mamadian at the bar. What about a motion? What did you remember the choir now? Men could my intimation or doom, no, or doom. Because you know when I'm no Bakumutaka. I said, you folk with me. They love you. No, what maybe for phone and mamma. Call an American, one American, no, the next Sunday, send you ask them. Oh, for the one of the face, yeah, I will be here. Into men can't ask me, or you didn't in the phone. I want to better pay for them, or pay for them. They just about to pay for them. Now, for the noise, I know the phone with them, my manana. I want to say, I know, and I'm sad. Now, all Ben is no one, and I will cut out him. You can't say the terminal. What you number panel, number panel. You are me now. You are me now. Now, me, the young Yamia, Sammy, a that way, mammy, and then be but that's one fact. Now, Aqualana and numbers our Bona Bano, to private not than move here, and then Kadan the bottom, son of Kachidano. And I think I went for yourself, I say, yes, I say, as I was okay. Charles, you was Charles, Charity Mimusel, Charles, Siciano, Francis. That's mommy. Say, so so man on money feel. But I say, so on Monty faces say. Maybe the same no you call that one mono. Omo ya said the year you call man kwasi soleno. Mama nko hobium. Me say kikiri no mo fresh ro, mama sro. O so kwa wunya wani je. Me say akora no kwa me say ne ba no kwa ne kum ne ba no. Mama ne podi ye. Ade oba ye bia ham. Ne ba na ya oba me say o. Say oba ni akora say oba efom a. Utia no. Mama eh. O ko ya say Oyerepa nya oba dia. I didn't know my school in my phones. I know Charity, Miss Musa. I get a plan and one. So the second is here, and yet, because the Yamania crown was my name, comes over Calcray. Charles, Francis. Yes, Auntie. Mama, come and go for more. What an amateur. And then Yaria will be would you come a chicken about Miss simple. Moon to mint now. Peace. Mrs. A peace. Ashim dream. Some party ways, sir. And Yashim dream. My friend Wamontam. Francis, quite Wamontam. Video be a me who food don't sell for me. Go back and take it to me with you. Auntie Naa, get a teacher now. Mara 3 years. What do you want to know that the wolf and some perform now upon over? Give me a time of Ray. Charles, I send be anywhere this kind of trouble. Yes, I said, Debbie, one part of that. Yes, T. May you say, who down plana? Oyerepa Afutuo. But I say, Missy, me did say, what you free on plana? I need you, Babafi. Minyon kubika sembi chireme, osu we bema. Nempo ufampana. Na wantu wabusia ntune. Na ubefia, eno ne chese. Uye bema, na ubu yire. Na diye tawo biasini se bema fampana. Na wama ne yire huso wampana. Na wase tuti mpana so. Ama unya bema u. Charles, me say wo be ye bema. Ti masema me de man na minyonku bia se ba ka chere me. O se mema do na pema. Na mom bema oye hufuo.
ɛne bɛrima ɔto ne fie mpan na ɔkɔtena mpena so sɛ mpo wowɔ mpena mpo a fa ne die ɛnsɛm ma wo yere wokɔ a brɛfie cause wowɔ ma ɛhɔ no wɔkyekyere w'abusua onyame de saa abusua no ahyɛ wo nsa o woyɛ leader na leader na woda mpena fie na yere ne mma gu baabi woyɛ leader bia wɔ so deɛ responsibility na ɛso kodoɔ no wo na wopadelo kodoɔ no wo ne nyame de safoɔ no abusua no safoɔ no hyɛ wo nsɛm ti sɛ ɛbɔ sɛ mpena mpo bam na woafa mpena fie wonya dɔdɔde a mpena hɔ na ɛkɔ na wo yere nso onya abotɛ woatoɔ mpena bra wopɛ ne yie Auntie Naa ɔhene wopɛ ne yie wo na mebusa wo ɔno no mpra no deɛ wɔwɔ bebree o enti nya sɛ na mene saa na me wo bebre no ti wo ntwe no so ntwe yaretwe o nyame ma yaretwe yaretwe kosi sɛ ɛbɛte tan wɔbrɛ bebree na so wɔ sɛ bɔne mpra baako di nkyerɛ me bɔne mpra baako di nkyerɛ me bɔ baako di nkyerɛ me me wɔbɔ mpra baako di yɛfɛ nsɛ ne mpra no no bɛrima no woyɛ dɛ nkye no kyaa obi bɛ siw court yɛrɛ obi bɛ siw court Francis aka me ya atwe wadwe aba fie o obi bɛ siw court charity yɛ din wotoa so ana wontoa so na me ya atwe wadwe sɛ baabi a nka koma na huhuru biara no ka nkɔfɔ charity missy menkasa Francis missy mo betumi kura yare wo betumi kura wo ho sɛ mo di ma kuma akyi a ho tie me ɔhene tie me okati mo obi anim sɛ wo nka no korɛ patapaa na ade charity number Francis ɛne sɛ gyidie na sɛn Messi, so from Mama Dudu, and you see Jide Nassau, Moon to be to us. What the men now continue, sir, and your number so, Tieme, Besso, assembly anywhere bar, second in nature, assembly anywhere bar, your dear Woody, and they say, no, my bonny mouth, Timu. Who is I know you for? We are loser. Tieme. Many wakuma chi. Enkasa brana mabono. Ninyina kwa grabu. Oine. Asim bien wo we see a bar. Nipa enka. So den sanako. Waje atuma na wonyintum. Wajia tuma na wonyintum. Obi obufu odekwa. Bama bes oh, we de nam nim sadusa, there be minsom. Wajia tuma na wonyintum. Media wadia kono kwa de magiatum. Wajia tu unto asobi mate. Meso petai nyabotre. We ye bema ti ye oni yo se bema. Oni we ye bema menu ke kwa se wo de bi ati dada. Ya oni ye ya woni tieme ya oni ye se bema oba minim di oda o minim ba bi oda nya oni bema na da ho mia madam for doctor onko oba wan kanche me sha se ana doctor na message him say wa ma omo single room ne nkwada ne ho na waje o matra cause kikiri na ekofie wa hwe ya na obi kwa sekan e de adi wo ye bema conform bra conform na fei mo fenso enguso na ejabia dare enya boko na ejapade yentena se die se obia no obia fa ne chafa nkwa asomdwe mu
kwada wo ti obedi birthday na se ono yira yaka woman to me call for telephone afra na kasa sakosia ene ya sumesi birthday na me pese me tonyom krama no ana birthday nko edi ni sei conform why makabe brain so acha oyire conform oni na me feel so be catch them say sanko de ba bia bufuo mu ntino wunsom na yenhwe ne yenka ba so say wasom make kwa obi sha odada yenya nso mu kwa na obi you overtaking ti mesel conform na ne wo mu ntem ne yemfa abotre nkanye kikiri mesel mo fra wo mu ntem nya bufuo so ana enya ntokwa enya petrol enya sekan enya mekun why mesewa wona wo ye be man timidi ama ma de so nim say anu ide ya no we mu say so on plan say wadi chawa da pa nam se sa de no uti no e se me ne am so mesel ko from why the bacho mate ana me ma time e bia ba ka chem san ko unya so bacho say me se me ma time be na oche na ho me so maka che doctor so de onye oba ne ntra ho na oche e bia na oche nta obeso oya modemofo wo yiri padwuma opadwuma onye kwadwofo wota wachi nkama kuku fie yeso de biam wota kwa wanka no kore basi wa wota kan me bo musa authority nyabotre Charles nyabotre why jere wo ebia nsa no de aba na so wakoma mu no wo be so ansa wo ba wo de mu oduo anya hwekura bo se obey dem ni ne sign 14 years eden anya hwekura wo bo anya hwekura waye we ni sinto no ne nanso no we kakra bi nanso no obi meyi ma wo na wo babua listen, no man is perfect. As I see away, apostle Kanye perfect. Me perfect. Samson na perfect. Obi ani ho am say, won na yira bakasa, me kuna na me yiri we dey 100%. Ebia na didem. Why? Tinya botre me man na woche. Desumya ho na dwene ho mama wate. Oyne dwene ho. Odi abansa odi ba na wanso mo enchesa ware da gu na som dia ene na chese ba bi a wakodo wani aka ho wuja wobusu ya wani aka ho chain ti dwene ho mama Charles dwene ho why na to no woni ozo bia no hotunifo beti Charles make enya oslo me no na kasapa me se minim di oda make obetie Charles obetie me no na kasa bebre ba bia wotie so me se doctor no so minia no hu na minia no ne yire nurse so minia no makuma ne nurse no me kura minim da me tina se ansa na minia ka kyerem sa me na mama omo single room omo dem enti minim dia wo yire da minim ba bia osore ona ba machi what minia doctor anya fie ho ba ma nya ho no wote ananka ne ku pamono na ompna doctor ni fie na ko stress single room eduni mi sa me ompna yedin me say Francis oye ompna ananka opa ba bi adwane ahye wan ko se ne mpla dem oyisu car black car dada e was a chance me nian car ko ya car dada ya munti an kai doctor obre car dada no de siri fie e ma oye wa room dem a onye ne capre no o ka tell me so onye o sika o graduate ni wo de oga ne betwitwa me mpane de wo afi on what trap girl a picture Francis e dia me gina me ni me show oba pa oba charity makabebre a chero me se mo ye fie nipa Francis me se wo de Francis ni wanti why na woche wo de fa wo plan ni gina ho na fa wo yiri gina ho shasi day one mo haidan ye tuma mo yire boa ya na wakata wadeja so ada kwankwa na ben so ne fa so a mo dan motimi esie obi o wa wo hin kama na mi ko be no na mi tu mi si ye di jere wo mame why no ka be nya na nya miya
the way the 10 years time can change him. As one has a could be away. Oh, charity. What did you put on the agenda down again? I won't talk. Memento, so charity. Where's I would can what if I got to man when you are? Maybe 5,000. On kind of friends. Now we'll go school. Kind of credit. Now we're to tell your mama to go school. How? Many friends. I'm I did about what she said. I also would dear Quadani tomb, sell banner. I make a show. Now, of whom charity a ding. Of whom what here? Woman, no can say Reverend Brightina, Sunimo, just a woman for any more. Oh, my case, I had Missy a day, Minam Nimdiantia, Yedi, Namema Charles, implinage now watching. A woman would in Sanako, but on you to moi, a bit to me, a near market to near market to so on your not doing such chinchina and plan equa. And then fatter, sorry, Debbie me come. Mrs. Sorry. Ah, mini adiam ye dear. My phone for tell me what the bim. Sad dear way, what to me you how be brave free hop. When she be so brepa. I feel both every was summer. Nothing me huyanka. So now catch it. Timmy Francis, una oye bema. Una uye leader ebusianity masa tuama charity de ebufuo de nsanako uji tuma na unyi ntum jene wona oche why jene wona oche we ni mienu we ompna no now de we yere na de ni modro uba wo se oba bi wo ho awuni sika kra ompew aye nso de ohia o ahutire mo yare mo what come say obedi wati but yes na professor be send me adebi or say natural way of family planning ayo here ba ma bia ne bottom we no onya girl one about but oyiri de wo hie mo wa hutire mo osi ho na mpna no opa iPhone and now fried rice. Or cotton and need to dear quan or hurry. On to me for plan compare with you 1 minute. Do you bedino? And probably the chance, are you this car, not the plan at all? Are you was spend not the plan at all? Yeah, me talk me to waste a crowd and put money about that. You better so. And plan on phone cry. Ain't my mouth now watching. Only P.W. June home would obey you to moi. Becca said, "One to moi." Becca tell me, so 1 year to name sorry, po, and I will becca. Catch you, sorry, keke. Eventually, me as a son, yet this is in baby. But we pray more kuma. Well, say Obama will nipa ekuta ono. Na nyina show. Na fe sa na wo wana. Na usote. Na baby a level a wudu ye no. Ahodi mu nyumemu bibia mu temesrew. Jine ho mame. Ena ye dwoada. Nia mesa fro dwoada. Nia mini doctor wo se ne ka dada no. Me le ba kasa. Anya doctor no na ne ka dada me ko. Ne ka sam na me ka nye doctor. Ne plan no. Okay, Mate. Doctor ne se ne neto. Doctor ne se bia ne neto. Mate. Me ka sa wo se me nia ne ka dada. Na ka dada no obi. And that's so you tum so ka dada. Me ba cha oboa. Oboa on kind of cre. On kind of cre and me say my yama say. My yama say me pesa me boa. Me pacho. TD minim di entiam. Me say Reverend Brightina one message me. Me nia doctor ne yire manya on text message. Yama no ho na o chodo sana ko so me so onye ho. Onde obesomu a ana won to so. Me pacho dey bi mintimi bi. O say me pacho mintimi bi. O say me pacho mintimi bi. O serious. Me pacho
Auntie Naa me ne te nkura na wonhwe wo mo ne wo faase bi wo e me nchen me ne wo kasa ya o ma akura ni ska o ma ne mansu ska me na me hwe ne wo faase me se mama na wotwe minim de ntia mama na wotwe Auntie Naa mpache o so mama na wotwe Auntie Naa me pa na ma na wotwe nkasa bio me mpese obe madi waters baby a wo de mama na wotwe me fa me ma wo nim je Francis me so wo ya ba ma wate wo nim je kaka me fa me ma me mo sha wo nim ane wa no mutu yire no wo so wo mu hu wache o ti me dia ne mo nko na mo che mo japadi o wo nyina ka ya to da nyina me mai ane o mienu ho no mu hu pa mo ko ne che do me nu ko no mo yale na ma me ni mo hu se enu nti na me ka bi be che o se mama na wotwe eje sunsum hu hia pa eje sunsum hu hia Francis mesama sro bia kwa anya ode bia ode pini wachi ma wakoma ne nkofom ebe ya me yase mate se wasa kona kikiri ebe hampa na ze wo ye hufo coward obi o ye hufo bia na ode patapa ne kikiri kana wo ye hufo na wo ye test outer wo di abotre ene be kasa ti masama na wo charity sa akwadwene ho dwene ho why June bo so me miensan to me nka say wa me ya komani papa June ho edrumre bi mi hu se nipa mienu e ba charity me se June ho me ka se maka wawura mo me se June ho wo dia June ho mama o ba bi me se tira ho na wo twa June ho ba man so nkọ June ho se mo June ho na toa na mo ntoa so a ne wo mo ntem property ne ye beka ho asem why ya dia botel na kasa June ho nya time wo de okwa June ho na fo wani ko 16 18 na mo saase good memories wo de June ho reflected June ho said na musitu na mo bom June ho na June ba bia akosi ne se chinchina che Francis ka che me se wankai emu bia na se won to aso a me nso sa so na so be ka che me se ho June ho no emoawa me nso why ti dana se ne enko ye nmo yi who say all day wa hu ya di jimi na ko ye nmo me se dana se wose ha dana se who say dana se all day me ba chan Francis yes ande catch charity so man akoma mrafo mama madwuma assignment kase pa na mde amamodo charity meeting o Francis so meeting o cha meeting na me pacho menka se kasa menka hwe so se mumie no moje mo hotumu a oba ne de ne yeketua bi kotodwe na obeba bebu o ne papa nim akola ntimi ne mesi menka samako en defend oba no mesi defend no se mumie no asumdie ba mo ba ne de no yeketua bi ti dana se ne enko okay Francis now so ante also about what say can be charity ni enko ana me na America oh kan mo say oh say now say fun simple can be no now akoda na otwe onya adwen sacha mame na de makana so mana kuma mana ofo mo ntro na utwa na sa de tron me ka sa kan wantimi anka ho Francis enya kokodo akakakra chemi a ensa manene nko ti Francis ye be share ho na wotwe wai e bia na sesan ye betumi aba amanso a ye be hu kwan ye de be fa so charity me da say
Auntie Naa me pacho wabo mi dua se ma me mfa ya beka ni nyina emfre no enkran ne ya beka ni nyina nya botre why me pacho ya dia botre dua no ne kuma wo so kwa mba dan no madane nti no dua ni nyina e be yafro na mo kum ho hwanwe mo ma no we di gaw ye ke wo so abodua wo so abodua ine de okan mumienu nyina mo abodua mumienu nyina e kwa wo abodua abatan a mo buru nia eni hwehefa ti wo de mo nko na edua no mehwe dia ye dia ko emi fi asem nti no wo de peja mu de wo bia no ye be ye fi why okay so be das na no Friday na enuanom mienu bi betena ha se osofo bi ne omada mama me sofo no audio sofo no say me da me na sofo no yes obeba mama sofo nwere mama tentem so enuanom ne nyina aba ha sofo so na busuafo wo fi ha na me nkwohwese bia sumie na eba memrenda no woda so ko gira pulpit anim no adwena sesa anase ejina de ejina oyi ma me mo atase ye yeah no ma de na de betu manim me de betu anim say be 2 years ago sofu bi afa me nuaba ama na me no so nti ama say yentimi nkofi akoye te say musuo e na aba beto menim nuane ntem nti no akoye wantwi eni nti na ye de ba ha num say mo hye say na dwo yensa amra ma me enuanom isi sofui awe wo mo wahwim ama sese ebusuafi o mo ntumi nko wa tafisa lewa ei obo sofo asenia na meso yesu asenia na ofa kwa afa ba koi na ofa enuanom mienu sa sofo se me de me ni omo na yo pani no nko nam ne na da me sofo enembetna se mesa busao kwara mienu we wafa wom enuanom mienu we menka maya enuanom mienu we papa sofo wasai mese wo ya sofo we sai se de mumudi na chi no nya atro na ode take soso mo papa na obenante yesu benante bani pafam ni ye nante senchani a wode twe dom no nya bi na namukutai sofo aso enuanom ma mienu we woni omada me pe yes or no Auntie Naa me da se yes or no Auntie Naa me da se do mo kan nyina me gitum sofo me sim me pe ane debi woni enuanom mienu we sofo so ma no afom woni enuanom mienu we ada obi ne na chiriba woni omada sofo ya adwaman akono anase de ba de honhom be na bewura mumu na nsensa no nenti wose oni aba pe ose wa makwan oni nada no asa kofa na chiriba na ne nada sofo sa akono na ye de akono papa sofo ade wo menim asenua na mesoa pa bobo kan ma anya ni o wose wo hwe na untumi nso a jayo na yesu krokuta ode rewo yesu de rewo so de kwa asenua nim sofo aba no se na ne anuanu mienu we da obi ni na jiba ti adwaman na mani fifi yesu fieza no efifi anuanu mu nso so utumi jitum dia na ne wo yewudini se make kachre abaya ne mam se mani je ne ho mewa no ntinka akwa abusua no kodi ma ne nyina ha adwo ha akoto ma me end no baba I say ne nyonko guess what osofu bedi mai se mi refi adwo ha ma feel what dia na hwehwe dia nuanu mienu eh osofu what is him ana na wujira so Friday kachem say pani no kwa na na eba nsa na fe obeji atum so wadi omu ya no ma eba no say na ne nuanu mienu da Auntie Naa me da se me ntime na ontwe bebele ana
And someone else called me to me, Metana, and Mechanism, the American say, dear Sibia, Magiatu. Na so nim se ye ne anuanom mienu na wa na mama wa kenkan Bible no oni oyiri nua bada ye bone oni wa se da ye bone ti bra na sofo se Leviticus ma sofo Bible mam sa quotation no ma wa sofo no wa kenkan ti ade na untumi nkan o se du Bible na kenkan na ka se nyame adwuma na no ane se munya ahia dan na ye sha sofo na wo ba kan untumi nkan Leviticus wona me opegbofo na kwetwi wo be kan afi na apostle na nka wo be kan akọlọ ni yin se aba wo bode sofo no mo mi quotation mai so na yo sofo a o wi anuanu mienu ebom abe na hwe wo ko Google hey aba fontenta ya ma kane obi be di sofo no na Bible school a wakọ no am so we be kind from Genesis akosi Revelation and then munya quotation ba ko wa bia sorry Leviticus sofo say Leviticus kinka maye ani ntina ne anuanu mienu beda te na wo ba ya mai ti unchen wanyade sofo wanyade o wanyade and now sister and now show me mu eno unu ya be ma na te ho what the fin akabusia no se woni anua no obi ne na chiriba ada so sofo wa sore ma obi ne na chiriba mame musu ne say yo mame na yeda wase ne akwanya kese ade amaye yeda wase so ne adwuma pa wo yede boa Ghana man yeda wase die di nkai die medical kan se adwato akese enkoma mame na ne na bedwafo ene o man Ghana nyina ewiase nyina menu agina wo manim ka kire mame na se memba mi wi me fram se wo se mame na wo tietia mame we yanim wo beko enti mahwehwe no ade o na yede na ba ti edwa to apa wo che se wo gina afidikase so kra ka se wo mame na ye pa wo che de ato so mienu nso de waye no waje ebusa no de atum se waye ti edwa to anyina ama wo ensi atiefu anyina so se menua no waye enti amamle wo hu bia no mo de kire ye ne a ye beye na asumdua ba okay ti ye be ko nkoda ye busua pani ho nkonwa wo mu fie sese wo mu ntumi nko fie eye ba wo mu ntumi nko we yare a we nkohwe wo mu ti ye bebusa wo mu na amamre bia sese wonum ye ma nkwara ho fi no ye beye obi ni nua hey mo lover boy na te hono pastor lover boy DNM mediaman pastor lover boy yeso wanyenye mano basa kosa minya basa sofo yeso wo keka wo muti bom se ya mekro hefa awe de mesro enya mekro ne ma me fa akwanya we so nka se asemo ya ba me kotru faith church e o mekro se na okobi ni etu ne se na okobi sa re kra na me mos me si etu ne se ho ya twe ne se me kana me si me atise me nko gidi ma ntu mi da na wo ye de frim ya na me kote ma sorry and now they re anuano mbo ene sanko gidio ya na me kote sanko tenem wo gidi no se yantu dia ka wo mu a ka bebo wahwe wonni anuano mienu mom ti sanko na ko wie ntete ye no sanko na mate me ho ntam no saa na tie anuano waje atum je na mbaka se no
Me papa wa echo nti gise o mane bem. Ene mo mane ngro. Ayire se benta. So for dwam wrong style. Yes, so sorry I Tunisia na pe. So for we baro. A instrument. We have brantia ujira na so a. Wo be gina na so ye no. Peba ku bi atera won nche no. Sorry main na instrument nko a. Pa kwa na papa na awura mu no. Na ni bidi abede no. Eja. Dibe mo ase. So for na te so awe o man me enu nyina. Enokore. Tinitietem. Yo. Mama me da papa no me ni asem. Asem ne ba mi duduma na moko. Eko buza na se na Martin na me ni ho. Bye no me onse wonye hwi. Ema me san ekun ni sofo baako. Ene ne kan mo so ye beba fie mama. Me hwomo de me jan se na komo mra fie kura me ka se oh papa se ni na e konti mada worma de ho ne yenye. Me hwomo nim se o mama na kenye ha enkran de ma papa we ba ya. Na ka papa no ko nya na adwen se o beba. Enti sa akonya bi o ho a o se o be yankran no beto mbia no. Mini problem wonye na kura no tom. Eno anu Me pa choma asema no. Nim se na obekọ mama no. Papa no. Kawa. Se dem ti de bae no me kasa me yie no agu ha. Kame ma wa ko mama no kowa. Se mianu. Baya bwana me panche. Nsi. Ha papa ko nya omobo. Agenti busa amamre kwan so no mabuso mo na mode mabusua. He na mo nim konwa ewo mu fie ne ye be ya ma nkwada no ho afi no na ye busa wa busam Me pa cho ende me nya musai. Okay nti ye man ho da be Mama wada mama me musam pen for be 3 days time na de be sibia no me de hu ayo ba. Okay ko si fiada ko de ye fiada ana ya wada. Okay fiada ye kan sam no fiada nti fiada ko si fiada Amena. Mame Me pacho ya blewu. Ene twam a agise next week ti we de adwa ato a ti da ben so na e free next week ko de wada age esere no a. Okay ye fan say adwa mbebu kanti ukuada ye be say sofo next week Wednesday Papa sofo next week Wednesday what you say yo that's Hey, osofo. Ememe obe mi abati ahweko wachi, meme kwa. Ememe kwa. Osofo say charge the phone wa. Wa wie ni anu mienu sabe yiso me charger. Sabe yiso me charger ka ho. Osofo ka bibi che onu asofo no ne. Wapa me da ase. Anu kwasem ni enema bi wono mo a de aye me ya aye se obapa na no sofo pa tra fidie so woto safra na wo so ma na se ba wo so ma nyina so ye de ya obaba ene wa bai me stra sofo adwuma no se wontumi nya wonya ento wontumi nya adwuma sofo obi ni nua obi ni na chi ni nua pa de adai ane okwa wase kwa ba we aye musubo ka wase kwa badwam sofo won hwe be fi o ma ni nyina ayo ba po ma bi sibio Leviticus. Wona opa brofo na kwetwi. Wo be kan. Afi na apostle nka wo be kan. Mama menka wo ko kra. Apostle zoko. Akona ni nyinse aba wo bode. Na bode. So for no. Mo mi quotation mai. So na yo so for. O wi anuanum mienu ebom. Abi na hwe. Wo ko Google. Hey, aba fonten ya ma kane obi be di sofo no na Bible school a wakọ no am say we be kind from Genesis akosi Revelation and then munya quotation ba ko wa bia sorry
Leviticus sofo say Leviticus kinka maye ani nti na ne anuano mienu beda je na wo ba ya mai ti unchen wanyade sofo wanyade o wanyade ena wo sister ena aso me mu eno unu ya ba ma na te ho wodi fin aka busua no se woni anua no obi ne na chiriba ada so sofo wasore ma obi ne na chiriba mame mo se no say yo mame na yeda wase ne akwanya kese ade amaye yeda wase so ne adwuma pa wo yede boa Ghana man yeda wase die di nkai die medical kan se adwato akese enkoma mame na ne na bedwafo ena o manga na nyina ewiase nyina menu agina wo manim ka kire mame na se memba mi a me fram se wo se mame na wo tietia mame wo yanim wo beko eti mahwehwe no ade o na yede na ba ti edwato apa wo cho se wo gina afidikase so kra ka se o mame na ye pa wo chew de to sumienu nso dia waye no waye ebusa no dia tum se waye ti edwato anyina ama wansi atiefuo nyina so se menua no waye enti amamle wo hu bia no mode kire ye ne a ye beye na asumdua aba okay ti ye be ko nkoda ye busua pani ho nkonwa wo mu fie sese wo mu ntumi nko fie eye ba wo mu ntumi nko we yare a we nkohwe wo mu ti ye bebusa wo mu na amamre bia sese wonum ye mankwara ho fi no ye beye obi ni nua mo lover boy nete hono pastor lover boy DNM mediaman pastor lover boy yeso wanyenye mano basa kosa minya basa sofo ndamni manya ma yeso ukika wo muti bom se ya mekro ho hefa awe de mesro enye mekro ne ma me fa akwanya we so nka se asemo ya ba mi kwotru faith church e o mekro se na okobi ni etu ne se na okobi sa re kra na me mo me si etu ne se ho ya twe ne se me kan me si me atise me nko gidi ma ntu mi da na wo ye de frim me na me kote ma sorry ena o de wi anu anumbo ena sako gidio sako tenem wo gidi no se yantu di aka wo mu a ka be bo wahwe wonni anuanom mienu mom ti sako na ko wi ntete no sako na mate me ho ntem no saa de tie anuanom waje atum je na mbaka se no me papa wa echo ntijisa o mane bem ene mo mane ngro ayire se benta so for jam wrong style yes so sorry ai Tunisia na pe so for we baro a instrument we ya branch e ujira na so a wo be jira na so yie no peba ku bi atira won che no sorry main na instrument nkwa kwa na papa na awura mu no na ni bidi abede no eja di be mo ate mama me da papa no meninu ni asem ne ba mi tutuma na moko eko buisa na se na mate na me o so onye hwi ama me san ekunu ni sofo baako ene ne kan mo so ye beba fie mama me hwomo de me jan se na ko mo mra fie gura meka se o papa se ni na ekonti mada worma de o ne yenye me hwomanim se o mama na kanye ha enkurande ma papa ba ya na ko papa no ko onye na adwen se o beba enti sa akonya bi o ho a o se obeya nkura no batum bia no mini problem onye na kura no tom eno anu me pa choma asema no emnim se na obekọ mama na papa no kawa se dem ti di bae no me kasa me yie no agu ha
Kame ma wo koma man kowa. Se mianu. Maya bana mo fanche. Nsi. Ha papa ko nya omobo. Agenti busa amamre kwan so no mabuso mo na mode mabusua. He na mo nim nkonwa ewo mu fie ne ye be ya ma nkwada no ho afi no e na ye busa. Wa busam me pa cho ende me nyamusai. Okay, nti ye man ho da be. Mama wada mama me musam pen for be 3 days time. Na de be sibia no me de hu mu ayeba. Eko si fiada, ko de fiada. Ana ya wada. Okay. Fiada. Ye kan sam ne fiada nti fiada. Eko si fiada. Amena. Mame. Me pacho. Ya blawu. Ene twa mu a agise next week ti we de adwato a. Ti da ben. So na e free next week ko de wada age esere no a. Okay, yan fansa adwada mbebu kanti ukuada. Ukuada e be se sha sofo. Next week Wednesday. Papa Sofo. Next week Wednesday. What you say? Yo. That's. Yo. Hey, Sofo. Emma. Enye adwuma na me yesenye 1000 no me yimu 500 na me 500 akoyi semina na me sori anopa me dia fetchma nti me yes anam de bia me kwa echima boy ne hwe se me ye adwuma ka me say semina ni sika na me ye no me fa sa semina ni sika no emfa nto aduane ema me ho fit ema me ho anopa ewi anwumre ana me yes Auntie Naa ampa na boy yi ma miska ebia menye fie aduane adi na aduane a menini mienu wa mama konhoma amaye ana menye biadi nti meni boy tete hono ma afide no wa kaje me say ne fa de frɛ me na me say okay ti Sunday na ma mi ko Kenya ase na me say man ne ko Kenya ase dia be say na menu mienu nya yen ko Derek papa ho na ko ti ase ma papa ne ka ana ma me say me kra mpo se ne wo si sorry a wo bo a wo hyede mu sususu bebebe ene me no be ko o papa ho no ti da ko ne ko papa Sunday ano papa ne ko papa ho ye ko papa ho na papa busam se na Derek we nam so oni me ba no ese o mo kwa Ashtown enti ye na papa ne say sa okay enti ya kasa na boy ne bai Derek ne bai oni me ba no ana mo yes nipa so kwa Ashtown no say am clan se me kwa Ashtown ana mo se ne wa badia ye de ba se no ho Derek de aba betu ye nim say o sorry wo dan ni ye bi na me na me nya hwe me ne to o sorry o simintu na obo but me nim say bibi wo hobim na omubusan o say ai ombu ade o sorry a ompra wo fa misika na nana so o ka say me yakwaduni dia na oboa but ni sika ndem me magi atun Uwi ani sika Auntie Naa no kremi fesika no ala pa ni busan ade ntina me fesika na nana o beje say metia mani ba ko nye oba no na say menu ofa me ko hospital ofa me ko Mr. Koto ni madansi ni Mr. Koto ne ka say ofa me ko hospital so wa fa manko enti me hu say o man o so na down so eska no dia current da mi sister mo so ba ehia eska o de ma o mitimi mi say da wa me fa Koto edru edigu mani ni so na o papa se Derek etisa no say ai mi nim se na ni ye ne abata ye o complain se na ni ye no say tu nim waka cho se na ni ye ne ya umpe ho bibi nye den enye no say ai da mi nim na papa ni okay enti say ye nye de o say am pese mi ni betina dan ba akum ana papa say le say on pese on ni betina dan ba akum dia kona current dan emano enti Sunday na me so menya dan ni bi wo ades na seminti enti yen kone kohwe ti ye ko ye na onu akogina asuchi aka na me say ne wo pamo me na metem ma me nchen minni dan ho hwe enti wasa wa na ototo bibia ye den egunu ma me ana o si okay no okoto mattress tela ni bi ebetu na me si mattress no tela we de me mpe eni o ma me mattress e da ho dadan mefa aka ho nesa mattress wo da so enche na ye den afon ana me ko fire no e ka no painting ana o de blanketins mu ma me na o ma no ama me TV ene fine na me use enti me de minimi say ye munte de ba minimi say ye da so wo ho Auntie Naa me wo ho a me ko ne ho na no so ba afa de no me hu sense sayaba enti sa no de me ba ni ka sem no de me ba eko school akotu school mo Saklawo no Fat of Life enti wo de me ba na akotu school mu no sa oni me ba ne madam anka sa wo kire na de aye fe ne Gina Auntie Gina
etwempna Auntie Naa me dwemu bia na me ntan say ade ntina ablanti senti da kwa de krema me hu yan say ada na abobe ye 3 na me nu aduane na me sinana me sila o frɛ madam mampokwa madam hwe sa omo ba na me hu baby o madu na me nkwaje akra no ana o si okay nti na me gina so ne ye conflicts ko o frɛ boy no o frɛ girl no say gina again say yes e ho no hang me up ana me si bibi koso enti o frɛ me back no si wo mo ba na me na de ntina madam a wo chele o ba de o ka say gina no no so je so yes o so forget no lie na me si okay tell you men am frɛ gina na si gina me de we ka break ye pa e na onu hu nti mani asai ama ades na mpanifo ka so oni minti ades na mpanifo na ginam e ma ni di makọ hospital akoye mani e ama me ba mani no e tani e copy free so se mani ne hu na de ba ko penam di hu na de nti mi sira ebe ya twon ho fi se wo ye oba ti se me ye di bi di wa enye ode no si o sister wa ka amate ti mani je ka che mam girl me ne girl ne kasai no wa ka say nti girl me sure so widen we jai na ma mi so okay sa Auntie Naa still na oda so ne gina ne wo ho chicha ni ne wo ho ebo enumre be ye 9 no pon sa oba na odi ne bag for 2 fia na wo ko ge ne ho wa den se hotel bi wo ho na oni ge na koda no aba adukra ma mu sa adana me frɛ girl no me wo honom sa na bisi da bi jare na kotete efie bu wo hwe me hu se boy no edi moto aba be esi ni kwana edi moto esi wonom na wa brush ni teeth na odi ne bag ato no watu moto no timitina on within 20 minutes na on buy na sky bia odi gen ko hotel wa he yanti me ko cheke naka royal hotel ho ana se simple wa he me ko cheke wonu oni ho na me friend adamfo baako say Derek me hu se Derek de oba se ko hotel no se hotel be na me se me se hotel wa around here no friend no se forget more than the ni Jimmy no ana boy ni busam se ade de na me hu so na me se de me friend Derek me friend na me ka se nana no na oni oba ni be me da se no mu se je ho ana me so me ni pa na tena within 11 years enti me nim se na o si kasa na oba je ho wa akiri enti me so woni oba akoda no se mother wo so ye hwehwe mu bi a aya na me kura ye me hu na me se me boa aka me ka wo de friend to friend no wa anfa ti me dru ades na baby o maju wo foforo no me so di motor aba ana me se Derek enti me pa na wo ye me say enti wan kai kula mpo se me di mani aba afode ama me busu ni bia ni mpo se why me bibi say we didn't tell me no tonight no man 1 CD ni 2 CDs me busu ni bia hu se skase na odi me e ka mampon wadanfo ma me mampon ene wadanfo ne yele buama ene na nim so ma 1 CD mampon fle hu nyina ana na hu ye mi say wo de kofie na meba me koye na me ka say mi su mini say bia be man ka bia wo do ye de ana oba wo don de obebu nkotaja na obeka kasade bia achi no Auntie Naa obu me kla say me ya abu abi boy yi na ni ma mi tutene aye say me kofie no na me frɛ gina no me frɛ gina na gina no so nya apeke say gina ni dwa na me say ka che gina say akra na o che na de na no pepe twempla maka on tie no say wo say on twen no ho ade a che me be school mo aba me boni dwa na no ma sa ko mu fi asa ko boni dwa ana gina ni si you again say madam e hwan na me ka te ko no enti sa na Derek na sa frɛ gina ni say an me frɛ na mo onfa on block me na gina demand to blacklist na Derek ni so adum ne phone enti me ko fie me ko na me ba ni su so obeba papa na me se David me sa ba back me ba Auntie Naa boy yi da honum ana me bo punu mu sa me tem betina he ma bo punu sa na boy yi bi enti edan no ne dan ne echi se mpuma no luves na me te net no ana me tamabo ese me to se be ye na homete no wa be bie punu na bia nka wa be gi akola no Auntie Naa boy ye ya na me kotina pipe a ewo ne ho na me su na ofre me papa me se ma se ne mpuma ana papa mbai timba mba no sida me mbai se me ni beku na Derek me pese me ne tena se na me ni din komo ana papa bi ene ne kasai no obi epunu na papa mu kojae tantina me ni me din komo se dre o se ade asam ade achi a no tina na me ni me din komo se ade achi a na mi wura bath house wo ne dan ne so bibi ahihim na mi wura ho no na me se ma hu sa akra ne emagu nsu ntimi kosi timi di parazongu wa mi besie no Auntie Naa ma comment mi na me sa sorry na me kotan nsi nana
Miss Law, sorry, Timmy, me son, any wounds to us, Paras wounds, and they can't say. Until I sound sorry, no, I famoto. I'll call a young to a police station, say, Mima de Paras or Agumenu. More Nusu Bianum. Ah, into me, no, I know some mammy booping, gingy. Mother, no, some a crana daddy. Or see, there is one numero, or the papa be named Crabin and Manamsi. Or be a numero, Namijina, you remember her, and a mammy here, never punish be or see. Now we are one parent coveting Yatanaha. And I'm see there be into Derek no we was so one to the police for ba. Zantina yet now manibo be 2. Now my name see there be mamindi Derek catchy. Mamindi men call police station when I'm call report to me. Me person will be babechi me. And I'm name mammy mo call. You call police in you. You call the police in you was now one numero. And I can we imagine one on Auntie Banam see. Tibra one more DNC Dora DNC. Auntie Naa the singing and say afi oni me madam ne chimp na Emma boy need to me free boy na girl gina so no to me ho na girl nso ye voice note mami or girl ni se me ma boy tia na girl na delete no WhatsApp it be friend sister kan so on kasa girl no ana me sister free boy ni kasa tren girl no yeah no asa text me normal message en de wa ha esa ni de me ye no me ho to me entire Auntie Naa sheme bufo me call boy ni wo say we di boy ni the player plamachi e woni fie ho enti me kotutu me number ye se na be ya me nko ho biom na me asem biamba enti me call ho ameba na me hu say school car ni gina ho enti driver ni buzam say mother na ade na second kutanam si me kwafo wo so wo afo nsa me ni afo enti na girls bi wo frisha ne yawo no mo say wo kwafo na wo ni afo anka second kutano enti me duru ka na gina no say gina dia wo ye me say oni ope boy na oni ntina na ade ntina sorry na wudi matem enti ya na driver nje second na me bowura ka nim na mbo girl no ana me say si beje me second me si beje me second a na girl na ko police station ko report to say and me the second ya ba bono e wo kem e wa bre so driver ni ni school mu no o ka che school run ma fa second I rem ama say no omochemi na sem papa mu ka se boy ni bebe mia up to now Auntie Naa mi se afi na boy ni bebe Derek ni bebe mia minim enti aye see no akosi say girl ni nana say wo give me 2005 because of say me ma bo girl na atwe second ones we were school bus mu akobo no enti wo give me 2005 Dora 12 years now ko school na unko school Auntie Naa na mi ko school kula boni send na ye me pa na me say ya hwa ma 12 years so kwa wari o so komplatio na watra wa high school ate bema so bema won ware o Auntie Naa ma mi mu ye bia school sa mi na mi nka school ba ko school ma mi de me koye ama mi hwese mi ntimi nko school no de mi sa ko tu adwo mo Kenya as we business ti dint na bema waja wadishia se 12 years no 12 years won fe no Auntie Naa say nkula boni sem ne de age 12 nkula boni sem na mi popular ana mi start farm boy ni sem ni ne tell hu sem mi pa come en come dem me kasa come na ma father me ma mi woni bi so Auntie Naa te wo dey school no so bi e house akora na tu ne be ma na tinti 12 years akora woni wo fa no wo papa ni ho na yentimi anya police case kwa me ya my boy no was school the one said them aboa mo wani nyina asay and then one say era wa ko school tira de no ne hu won fa so chen 12 years ni akoso kwam Auntie Naa nkolamon ma me mu timi di mi tu kwan ne meso a na ma be fa me ya bone sam Auntie Naa me ma me de me obi afa so bom mabusia ma me mu ye bi se ne na ne eja wo so mo ye eni mi nyam eno ne ko school utaye wanya waja wona ehwew wanko and then no ko for teacher ni ade ayansa obeko school na ni teacher ni na that's a teacher Magdalene give to Magdalene I didn't know what's about odu so adwuma Auntie Naa wa for me so adwuma me di me ko 9 million ti na wo shefia wo do time na yede bema na onye adwuma Auntie Naa wo oye adwuma tell na wo 11 good years she say
course wa wo call ye sex course who said them na what you so sa obo no wo yisu afei na hwe so body on wo wiawia no unya adwuma na unya na sei wa wo hwe adwuma wa won to wade wa hunko school so this get one na 10 obeba ni atwim hwe so body bo tina afi we kra de ofre kra obeka simabo ni dia enso odua no ne di kan bo mi se so bo sa digina ko se de dia na de chese ayamodua ne amudie obi kan wa na odi aginam chese aya order of the day dia na mudi dia agro say am say o se yede munyam ko excursion wantoa dakoro ya se man nyina mum yanko excursion ye wi se mama nyina mum yanko excursion na ukwa no akọ de bia dua dodo sen na nanom dane dodo sen na timi nya nkwata ase dodo sen na ewuo sese also mpobium Auntie Naa sese teacher ni ana ekoro wanya buloni teacher ni ana ekoro osai connecting school intimidate me ana odo de ya dan me ti fie sa odo de ya dan and then who do your life koda kama was said do them mo from am no when you mienu and that say na kabako 1:45 when you mienu poso anya adwuma 6 course and now ye na sa kabako ukoya na ubai yana me pena we hatu me Auntie Naa Derek also tiane de onya kachere no ya poku good afternoon. Hello. Ya poku. Why what Ai. Say me who say what say many. Akwa fa Gina. Say Gina. Enya wo na wo say wo ma me na say many na me say na say many. Me nkura blem. Say ma me wo na me ya ni chew. Enya wo tna da nyina wani o complain. We there Antoine Adesna hini ye madansi ni Mr. Koto ye madansi ni Adesna isi be ko bia se boy yi dinaya menfle sese o de masa sese o si wanya broni trade enti wo se o pe mi biem enti kwana enti me slow bla be sumi na mani na wa sai no ye bibi mame sani abeya mani no sese mi ntimi so ade ye si mame so se sai su rubber mami ye bi mami aye bi amampa mami si sai su rubber nso so mame o wi am sika na de akoma mame o wi am sika o mame ka o papa o mami sem buji akoni aba asha for ya madanse for ji akoni aba o mami sem bu ye mia so mami ye boni aye me from mami ka se o mami ka chemza den na me ye bon samsa me kwa na ma wo ba ko a be ma wale me mi wiawo uri ame mi say sana ka mi see fa na wo hwa mi tie Auntie Naa me wo ye 40 days am me be kwa auntie sisi ele be ka ya no to mami ska no ma to mi ato mi bibia Derek mati ya na Derek Auntie Naa comes at all you din Derek ufa kore no age 12 years I am in one wasa wo 40 mi hwe noa o join school bese wo dem 11 good years wo pa school wo wan shi adwuma woni dwumadi afi wo so wo ye krofo anya na so na o sha ase okọ school na na o ye ba fan say no ye dey na me ye krofo ye dey okọ school na no ye dey like okọ school na dey na onye na obetra me nchem re kakra mu no ebu anta wo ha obomu ebi anopa obete kokoko ebi a obekwa ko bi mebi che ho ya osime ma me ti ade osin ko bajibo sam obajibo ti ate na o ti anu ya juma ma obajibo ti oro ebi a na mi am ya mtu ebi a mo kakebi o hoje koma no da fe drum na ebi a discover to o be ne kan na o na no so me ne chenante na o complain dada e se na ni ya ne ya o se ebi a o ya ade ebi a me ya mtu because of aya yi ni so me ne wunya ni gidigidi se ebi am da ko to ma me ani me ko to ma me ani ma o so ya wale fa yi de obejai
na kwaso me ko to ma me ani ma tan ayi kraman de o no bu me be o ya de o de radio de tiam ko to ani mo tan ko fo de owu ne nsa no am ti enchaso ma o kai se bia me yana me ko bodua bi sesi na abani wa aseme na abeka na me ko to papa so ani afa mi hu de ko bia na me se no de ko ide o se me hwe enti na me ne 122 ba askan me se me bra yelo to adwuma ti da bia me bra ba na o di scan ma me to me bro me na me chipi ni sika so many times abedu maybe me bra ba ya o scan o de to wa na scan so ate o de to me ma me ni ma me ka cham say ma na me no time no so Derek there nti twice be 4 times before that today it actually me say ne bra so be man the phone na me see you nti ta ku mu no kuta phone na ne board dey kaka be say me phone no se ne bra na demand then time bra go school nti me to na me see the phone there you need to bra talk phone we the amount and I'm a J my number ne bra ne number we ni nya ba ko na me friend am say bra good one or small no to na me say na Derek I'm so but who say what the kuta phone na phone me bisa no say ona de man no say me madam me man phone no kwa me ho ya me hit kwa me hu no nam see ma say da say then time so ni sister bin chen we be ase na me friend ni sister na me sister good afternoon and I'm what the kuta phone then I know it was oh Patrick na de man no then time ni sister ni na no omutini ba ni so be didiji ade o wie ta no so ni senti ba no o timi pa so na mo da me nya botia akonya aduma mu nya mutini ba no to ma de botia ti hwan kuta no fa mo botia no o mi na me fani anti mo da kita phone no say ane brand de man visa on kan no kre o ya pa yi ba no unche on kan no kre kwa o ni so ma fe o brand na ma brand so ni mu o hwe se hwan ni sister ne ka che ni ti me fe na no fa na me so kan na mo mutidi asa me kwa o se me kwa je phone no nti me no mo ya kasa na if you are a me now but tell them check no semenko na some of the intimate point so me ka change when me change na ga no me ka change no bi ati them be 2 months and of firm say onyem me ko firm na me to send me message so onyem na me to onyem ma me dey asa nya me ya na me see nti as na o ha ma anya am so me want to trust kana he nti ko twa ba ni no onyem 1 month na me so fine onyem 1 month ya nya hwe me ko man kan che me ma me because of course some na ebe pie o me ma me anim no and am so na me no yete no no to come ma me dem here so that man complain and an make up ayila and an pabo ayila na dia ndie na say ha me and we ni sa be ti o ma me anim sa no so be yasa sa dia ma ni ma me change o dia ntina ne baby ni sa ne ba na so wanyam dia nya hwe ma me show no ba dia bi ko wo a obesisa so me ko anyam yete man kan chere ma me da so wanyam nya me share na ma ni nya 7 months ko 8.1 am so da dia du ne dia an kan chere ma me na me ma dia no wanyam ma me kasa na me nya hwe ni pa dia o na hu ni se bia o nya na se e bia o wo ko be do obesisa na me ma me kasa ya na ma me se ho ma chere nya hwe na wo ye ma sure kama akoto badi ma hospital obu so ni bia no so twa ho wansi ni nsam ya na ma nya nti na wata me show o ko hospital mi duwachi na o ko lab o ko nyo me na nsha me tinu kwa mo chame sala na yi na wo ya me sure kama ba still ko no unjai ama la di ka no ba asha me asha na mo me ma mi disturb to ba di next time you for Derek and I'm saying mommy Derek 12 years of better on no bokoro no mommy I told you to kwa di do no more back me ga no ayo ba na kan besa me ware no me se no bokoro no ti se no mo a wo busa ho sa akore kura me ne te no eno mra mu kura ma kwan die na ama wo wia Oma me mo na mani wi ata de na Derek me see me do na mama pani na be kacha ne ba so wo wia Derek again na ye ka say Derek so me free asa na me see a ene me bo dua 99 ma to so 12 me free asa wo fa me ba no na me nkwasire mu ma me di ensa me lodu ensa drums enkono edu ana me di akwasire me ba me kum na ntwie aba beto mpanche na me di aba Derek somebody afa wan simi e di aba so wo na wa kata da so na me wo kasa o kata da so Derek e kai o si da me ma me na na soa ball e blew me ma me papa so me Ajane me fe jane abua wo ma me wo kwa so da be wo ma me ani mi se gale anya me no ma me nyina na je bosia anya me no ma me nyina na je
bosia wa ayi abua ashia wo ma me be kasa me me yetani wo ma me woni se woni musa mo se mo ye wanglafo woni mi se mo ye wanglafo mo ye ntoba wo ye wanglafo mo adas na hene na omo fie wo wasika ba na omo ni dom e de ko to mo ba ye abua mo malika desna mo malika desna wo point ti say eya fi di pompom wo point ti say fi di pompom na be me chiaka me say wo me say 1 year so me you want to attack the first somebody sika de blame mother sika de blame and woni no was so for chance woni no was so for the chance abua o me na mother pasia panyini abua say 1 million no ayo ye no ayo to say kana de man pasia mu pasia somebody me jimmy me samaya glad de ma wodale so I go ka do mami atem no did you matter me samaya glad de mami mami mother na ama na abasa mother ye me ka chire ti se na woni adrese won tumi anko yi 12 years akoda na mfi ba mane de Auntie Naa ma dale ke ko fami ba ni blame dale ko fami ba ni blame ko fami ba ni blame so ko fami ba ni blame awota ya awoto unya be ja me tire wiase fidie so nyina e ka se dale ke opaku ko fami ba ni blame asa no na ni ya dada ne ya ni dada dare TV. workshop na ene di hwede mu ye adwuma fi tuada ekosi na meneda ye number nie 0244964922 ombuade osori a ompra wo fa misika na sinana so aka se me yakwadwuni dia na oboa but misika ndem meji atun uwie misika Auntie Naa no kreme fesika no ala pa ne buza ade ntina me fesika na sinana obeje se metia mani ba akonye obano na ase menu ofa me ko hospital ofa me ko Mr. Koto ni madansi ni Mr. Koto ne ka so ofa me ko hospital so afa manko enti me hu se o man o na down so eska no dia current da mi sister mo so ba ehia eska o de ma o mitimi mi say da wa me fa Koto aduro e de gu mani ni so na o papa se Derek etisa no say ai mi nim se nani ye ne abata ye o complain se nani ye no say tu nim waka cho se nani ye ne ya umpe ho bibi nyeden enye no say ai da mi nim na papa ni okay enti say ye nye de o say am pese mi ni betina dan ba akum ana papa say on pese on ni betina dan ba akum dia kona current dan mano enti Sunday na me so menya dan ni bi wo ades na seminti enti yonko ne kohwe ti yekọ ye na onu akogina asuchi aka na me se ne wo pamo meme na metem ma me nchen minni dan ho hwe enti awasa wa na ototo bibia ye den egunu mame ana osi okay no okoto mattress tela ni bi ebetu na me mattress no tela we de me mpe eni o ma me mattress e da ho dada mefa aka ho nesa mattress wo da so enche na aye den afon ana me kofa no e ka no painting ana odi blanketins esemu mame na no ama mi TV ene fine na mi use enti mi de minimi se ye munte de ba minimi se ye da so wo ho Auntie Naa me wo ho a me ko ne ho no no so ba afa de no me hu sense sayaba enti sa no odi me ba ni ka sem no odi me ba eko school akotu school mo sakla no fact of life enti odi me ba na akotu school mu no sa oni me ba ne madam anka sa wo chile na dia ye fe ne Gina Auntie Gina etwempna Auntie Naa me dwunu bia na me ntense ade ntina ablanti senti da kwa de krema mi hu ye se ada na abobe ye 3 na me nu agiane na me sinana me sila o frɛ madam mampokwa madam hwe se o mo ba na me hu baby o madu na me nkwaje akra no ana o si okay nti na me gina so ne ye conflicts ko o frɛ boy no o frɛ girl no say Gina again si yes e ho no hang me up and I'm sick bibi koso enti o frɛ me back no si wo mo ba na me na de nti na madam a o chile
oba de okase gina no no so je so yes also forget no lie na msi okay tell enwume na mfre gina na msi gina me de Derek abrep ye pa e na onu hu ntimani asai ama ades na mpanyifo ka so oni minti ades na mpanyifo na ginam e ma ni di makọ hospital akoye mani ama me ba mani no e tane ekopepe free so se mani ne hu na de ba ko penam di hu na de enti mi siraw ebe ya twe ho fi se wo ye oba te se me ye di bidu a enye ode no si o sister waka amate ti mani je ka chema ms girl me ne girl ne kasai no waka say enti girl me sure say why we jai na ma mi so okay santi na still na oda so ne gina ne wo ho chicha ni ne wo ho ebo enumre be ye 9 no pon sa oba no de ne bag for 2 fia na wo ko girl ne ho wa den se hotel bi wo ho no ne girl na koda no aba adukra ma mu sa adana me frɛ girl no me wo honom sa na bisi da bi jare na kotete efie bi wo hwe me hu se boy no edi moto aba be esi ni kwana edi moto esi wonom na wa brush ni teeth no de ne bag ato no watu moto no timitina within 20 minutes na on buy na sky bia o de girl ko hotel wa he yanti me ko cheke naka royal hotel ho na se simple wa he me ko cheke wo no oni ho na me friend adamfo baako say Derek me hu se Derek de oba se ko hotel no se hotel be na me se hotel wa around here no friend no so forget more than the ni Jimmy no ana boy ni busam say then na me hu so na me se me friend Derek me friend na me ka se nana no na one oba ni be me da se no mu si je ho ana me so me ni pa na tena within 11 years enti mi se na o si kasa na oba je ho wa akiri enti mi so one oba akoda no si mother wo so ye hwehwe mu bia aya na me kura ye me hu na me se me boa aka me ka wo de friend to friend no wa anfa ti mi du ades na baby o meju wo foforo no me so di motor aba ana me se Derek enti mi pa na wo ye mi se enti wan kai klampo se me di mani aba afode ama me busu ni bia ni mpo se why me bibi say within 7 minutes tonight no man 1 CD ni 2 CDs me busu ni bia hu se skase na odi me e ka mampon wadanfu ma me mampon ene ne wadanfu ne yele buama ene ne nim so man 1 CD mampon fle hu nyina ana na hu ye mi say wo de kofie na me ba me ko ye na me ka say mi su mini say bia be man ka bia wo do ye de ana oba wo don de obebu nkotaja na obeka kasade bia akiro anti na obu me kla say me ya aboa bi boy yi na ni mami tutene aye se me kofie no na me frɛ gina no na gina no so nya apeke se gina ni dwadam se ka che gina se akra na o che na de no no pepe twempra maka on tie no se wo se on twen no ho ade che me be school mo aba me boni dwa na no masa ko mu fi asa ko boni dwa ana gina ni si you again say madam e hwan ya na me kate ko no enti sa na Derek na sa frɛ gina ni se ya me frɛ na mo onfa on block me na gina demand to blacklist na Derek ni so adum ne phone enti mi ko fie mi ko na me bani su so obeba papa na msi David me sa aba back me ba Auntie Naa boy yi da honum ana me bo punu sa me tem betina hema bo punu sa na boy yi bi enti edan no ne dan ne echi se mpuma no luves na me te net no ana me tamabo ese mi to se be ye na homete no wa be bie punu na bia ka wa be gi akola no Auntie Naa boy yi ya na me kotina pipe a ewo ne ho na mi su na ofre me papa se ma se ne mpuma ana papa mbai timba mba no sida me mbai se me ni beku na Derek me pese me ne tena se na me ni di nkomo ana papa bi ene ne kasai no obi epunu na papa mu kojae tantena me ni me di nkomo se edu o se ade asam ade achi no sina na me ni me di nkomo se ade achi na mi wura bathhouse wo ne dan ne so bibi ahihim na mi wura ho no na mse ma hu sa akra ne emagu nsu ntimi kosi timi di parazon gu ma mi besie no Auntie Naa ma comment mi na msa sorry na mkotsan nsi nana me slow sorry timi di me san eni hu nsu sa no parazon wo msa e de kan say Auntie Naa san wa sorry no afa moto akọ Yantoa police station say me ma di parazon agumanu manu ma wonu susu bia no enti me wo ho me se ma mi bopum gingi moda nam se ma akra na daden o se Derek su wa numedo o de papa bi ne nkura bi na banam se obi a wa numedo na mi gina ha hwe manu hwe ana ma mi hwe na o se na papa ni su be o se na obi a wo wa no pere nko betimi atena ha ana msi da bi enti Derek no we so wa anto the police for ba Auntie Naa yetena wa ma ne bo be 2 na wo ba na msi da bi ma mi ndi
banani blame. Auntie Naa ma. Dele ke ko fa me banani blame. Dele ke ko fa me banani blame yo. Ko fa me banani blame so ko fa me banani blame. Awota ya awoto unya bi da. Unya bi da. Me tira wiase fidie so nyina e ka se. Dele ke opaku ko fa me banani blame. Obana me nsa na ni. Asa no na ni ya na ya dada. Nene ya ni dada. Derek. Obana wa ni ya. Derek. Obana me say wa ni ya le. Derek. Na me say obana ni obana ni. Derek. Obana me me pani. What don't say Derek. What don't say pointing any da. Derek what don't say pointing any da. What don't say what now shame. Mina mi chia mina mi dino. Mina mi dino na me chia no hoka. Mina mi dino na me chia no hoka. Derek. Me say wo. Me de mi nko. So what say mo de ni a. Won so no. Wo be ka dem. I get into 60 years. So me blah. No problem about me. When I'm over, me break you. Before 30 years, me break you. Sikenia brand here. I Derek Moiri. Me Auntie Naa kwa mbete mi huno. Wo pese huno. Oh ba dia ne ya wuhuru we no munye. Ya wuhuru we no mu wi Auntie Naa won pesa sent no. O sent na edru ba bia no. Wo sori a wo boyi ti say yi. Wi na odi chia, wi na odi jare. Me bu shem wana no munye. Ma da na so odi a. E dia mo so odi a. Asofo nua. Oh me. Na say say you obetumi akwa de. Me oh. Me won sa pra ne ba wa ba na kan otre. Me say say me de obetumi akwa de. Oh, me ntimi nka. Apla no me jale la. Mami abesiri wa say. Oh yes. Catch ye din. Mo de yes. Catch ye din. Na me di be jalo ko. Na to me catch mami pani say ne be wie ska de bre no. Ha? Derek, mami pani mu a obetumi awo ba. Ne ba wie a we see ka de bre no. Anyway fa. Mate. Derek. Mate. Auntie Naa. Chesai wate. Hello. Me say Chesai. Hello, Wani. We na katani. Hello. Derek. Hello. My radio no confirm e say TV so man confirm. Derek man confirm. Hello, mommy. Me say mami a obetumi awo ba. No baba isano. Derek. Yeah, hello, Auntie Naa. Me say entie wo TV no me say mami panimu a obetumi awo ba. Ana ne baba isano. Mama, me see me ni ho mama we ti me na me fie ba buru mi ndia. Obi a me ni ho. Ya. Eso so babo dia 99. Na ma to no so 100. Baba me 100. Na to no so 11. Ni nyai. Baba 90. Na body dia 99 na ma to no so 11. Na 100. Yo, yeah, sure. Maybe I got into 65 August 9th. Na menya 59 years. 65 August 9. Huh? 65 August 9. Na menya 59. Ti wo babo ndia 19. Me body dia papa boy we di nani. Wo dia na mo ndia obenya ska. Hwehwe nanim na nani tia. Eye panyan. Me wo ko. Nani eda wo mo no. Na wo jamo da di na sia kwantimfi. Mr. Boy, and so panyan. Me nkuno. But what da be fa na nifa. Ono so benya ne die.
so be manaka ai me manaka dem na wo to me ta nana nyame beboa me nyame omo asa to me akonya wo beboa nyame omo asa to ya ma akra no bi na chisa oya ba obi adi ko sie ba panimu unyina asem mu mfimfini so mu ade na debo no nye wa kata nani atete ama me san wo de be ko papa okoko ye me nyabotre wa kata nani nyabotre dua de obebo dua nka wa ma wanya na sede ma no me de nya me na me de na we say onye ma nya wono wo kwan obefa so akola no ono so benya nya ne pen ono ne pen ni se wo be ye yi container no feel mu na ya fensai wa mana ko shi adwuma eno kura no ni sum so 11 years no of money 1 billion no nko ni baby hey na people fair enough we didn't tru mama na twa dani timme ho abua fa na oba beja no afa na oba beja no widie nya ize o widie o mo wi a toilet a oba ko no ma wo ba ko no comment. My lady. Hey, what's in it? You're all trouble. Nana, that ma, so no, Yehova. Oh, no, so one fella. Oh, no, I am in love, but one. And also, I am woman in chamber. Some men a comedy. Woman in chamber. Didn't want to family. Tell me, woman in chamber. I said, there was so shiny. Woman in chamber. I want to check. Ne chani ti ano so e wo mu chemba ho nanka etese ewurema ma ne komemsa afa di aka nyina ehuro na eba chemba ho me na me ka hira o etese ko tie ni nyina ewurom ele we so wi ni na kopem he wo kam kula na opia ko o twene to anu o twe no still wa yire na azade woni no wo ye no dade na mo de ye training ti wo be wie la years na be say shape no be say chemba ho me ka kula ni doctor hwekula na e flat e flat wanya chemba ho watila yewa ma we dia me be wa blo na wo hu say we dia na madidi ma chia kula ni dia ko ma obi e wo yi ya fan say kuro we say na wo do wani ahwe say e flat na say ma hwe wo to we che o be na no ada na ye na ko ba ni na mu hwe wo di ti we ma ko yo mate wa say me ba no so wa ye le condemn catch them ma wa ye me ba le ko so catch them le wa ye me ba le condemn eti wa ye le condemn no wa ye ni ye no fa mesi wo wa ye ne kwati ni na ewura ko pie na ni ba ko no ne kwati ni na ewura free ni tuwa ko pie na ni ba ko no ase no nti pie fa ho eti se dalek e ka se me ba me ma wo 8 e na ewu afa 3 eti compensation be na de me compensation be na de fata na wo so wo je no empata no enka pen no ne pen no baby a wo so okọ school ko du sa ono ene wo twa loto eye moba me so me ba no ne pen na e wo hi secondly man pa ba me sa na sa me de me ho me wie form 4 82 enti ono no secondly ni so wo sa me sa ko pe kwan e ma no University Johnson e wo Kenya ase abrosan na ase opposite Roma in Hobono e na me kokko gie adwuma ma 15 million me ba ni sei wo tua 1 million na sa 1 million me de ama no so obi a odi hye no ho e ye lorry fare me de miminim so ene no so no want to me anshante because of lorry fare na e di no ene me ba panyini eba no wote aduase esi me ba aduase no ono ni kunu ene de bia no wo so anza no lorry fare tu o de ma se nyampa cha mema Derek aba ti wo de monko minim se flat no ba ya flat ne ho wona ma na pie nani energy na waso he eniye he nyampa cha Derek mami hu ene echina fa wanim dua no na me so me fa manim dua ne fanda wa pem no akwasia panyini abua wo last but one wo betimi ahwe me ba winand wo no kura po no ya wo betimi ahwe wo no maame a na abro so me ma ya asofo me ma ya asofo me ma no omonya o ma so mu auto na auto me na me ka antena ya dia ya chia mano a wo simi no ho ba pem sa ambre
ya chiama no Kristo nti ya china abua onyankopon wo mabo samo de wie sika de bremi onyankopon wo mabo wate mano ne de so wanya gina ma nana wanya Goliath ma Goliath ka chira ose no wobetimi wama Goliath aka chira ose wanchi moda nchemu a obebo pam yekum moda gina de onuwa ne ko gina wobekwa Derek nyapa cha mami hu ayi akwanti fia nanu fra ye di message na omra Derek nyapa cha mami hu wate abro nyapa cha nanu Friday also be share nyapa cha nanu Friday wa ya chi akra do be safe echna yo me da say Chako pace for person na wi no enfa ma ha de Kristo Kristo tina be wanimu no audi wani to kasa no echira ja wi no se si apreja na person na jare o kan kan abua answer pa Hello. Asa ni otakema ayo wenu mumma. Asa kwa tie sheke. Ana bani wo hono. Adio. Oh, let's say that's over me. Hey. Mommy Penny. Michael, just na oka ho asem so say ye wan na so won sam ka ana me se matu me na si so dadwo ada bra de o bia beka afi wo bai so sa sese mra maye man pacho asa ebe kan pacho mami tese me yadai kosi koda me yadai ntokwa no de man ba ye ne se kafra se bia me kan sem na ye nyina na etifie na ye jusu bathouse baako nti koye se me ba ne so me dware bia me de me ba no esi bathouse wono na se me dware be dware bia na ye hu ne ma bia ensem fata wo nti me de na me nim ni pa ma ensem fata bi ne de me ba chomensis ewo bathouse ho nti ye hu ne ya nti me de na me nim se eye wo no nti na nkofo be free free na chi wo no e ba be dware de ewo ho no anti na me nim se eye wo no nti obi ka cha me se eye wo no na me twa so sada na me kro me frɛ na wanje so nti me ba ye no humia na watwam nti Sunday bi me wo ho na ne kunu bebusa me se de na esi wo me ne ye nti na me se me die me nim se obeti mebusa na ye ne dia enkebeye ti na Monday me wo pipe no me kwana me ho mfa me minim se wa ba nsuo ni bi na me bu nsuo no mete se okasan nsuo me na me bu ukoka na frɛ ni ma bia na wodidi watam ma nso so nti wodi matam me de minim me diska na ba no mo nyina chomani aba be hwe me ba me de me anya masem ti antina me bu nsuo na me ba na lady bi di nanim na ono nso di nachi bo munim se me di nanim na lady ni bu sa na se eye nwa no be chem se eye me na ma me kasa ma nso so a na me boa na no te kodai Saturday me ko baby me ba na boy me ko di dwa na boy bi se minji nto ade mfa nka me dwa na ho mfa mbre no ante na akora wo na ante de otimi tenase bi se bi won so otimi butu se ntimi mi twam na akora ne gina omo no dan ne ho se na me de me maso me banensa na me tuti na me kodi mi dwa afede me ba ya wotene kwan ewra na watia me banensa na me banensa so na me se me tia me obanensa so se abra me kura akora ketwa
enti de koya ne se fa wo ba ne nsa ne kire me na me fa ne ko pharmacy bi wo ye ho na me ko pedro yi bi enye de enye so na de oho bia asa mini enam so ne men kasenti ene kasa ti 2 rooms shem ne mienu ntem nti boy bi wo oda na kasa o se boy ne di adanse ese mimi tia ne ba ne nsa so nti boy ne twem e de mi kora dem na odi eche 6 times Auntie Naa se boy ne se wo ye no kwafo na se on di adanse o machia Omusa gay say how many times na black ne twin enti me kwa me fra bonten ba ye ho unya ba bi na wa dwonso Auntie Naa se me pagya me ti asese e kire wa me si me ti asese me dwonso no so me ti nim se mabo kero back ana wa so me ti nim se na wo se de me ti me de me ntimi nya me ho hwe na me say ye de nra dem ko cham dwonso Auntie Naa nya se na me kasa ma nra dem se me dwonso ma me ne kasa na boy ne pata no mi chifa so ko rade na me kasa na da na me no kasa se na me dwonso kra de me no mi chiti boy ne ka kire e boy ne nim se wo ye de nra dem dwonso na betugo me nra dem anyo so boy ne nim se me nra dem ne de onim se ntokwa no so ayedai etwa nti boy ne jaye ho ekokko she dem me na wo ye de dwonso na maba so ko so dwonso no so me karo nim se na wo dwonso we wo dem me barandem kaso ramedem aname ko to dwonso no be so me barandem ya say yes me so dwa ya dwonso ho no aya me Matias enti wo ko to dwonso no kuta unwim mi so me ti na ye de enti me sa me ti wa so me ti me fa me si me tesa me hu na me hu se na ni aye de abere Auntie Naa me kasa me hwe hu no so ana me boa enti omo pata ya busa ne sa atama na natare no kura woni hwan kwan no mo be ne bucket wa no e be fa if no hwe dwonso no go so abonti won wo hwie gu wa fa ne veranda ni mo na se Auntie Naa abonti wo fie mfimfini watam wa papa Auntie Naa me na okuta ni nwim Auntie Naa mi pagya mi ti nwinchira o dwonso no gu Auntie Naa menini di bo Auntie Naa dansini a wo se ye no kwafo dwonso ne gu dansini a wo se ye no kwafo Auntie Naa meti ma pagya bi gu obi hu ofie o ma sister bi pagya mi ti Auntie Naa mi pagya mi meti mi apagya mi ti achira wo hwie dwonso na ansa na wo so timu ana wo so timu o hwie dwonso no gu mi ho ansa na ye di bom no wan koto so dwonso ha bia wa dwonso si wa dada ma ani wo pagya ye Auntie Naa hwe me oba wa yunya me na mi kunet mi ntimi dwonso nsi eda na ye ti wadi o mi dwonso nsi da mu se e ma mienu mo bo atwade dwonso kankan ye entesuo dwonso ma se bi yo abo pe dwonso gu ni me mpesa me kasa ana makache me se muti mu fie wo na se mu ni mu huni a mu nsa se eni mu huni bibi te sa brechi sa niam ye modi kura wo ne pam ye nya kura mo bi hunu oba wo ye ni uti fie wo ye de hu se wo nu ene ye wo ye de ma bebrebe wo fi ana no wani san so na Auntie Naa wo si ni pa bi fra bo ana no wani san so wo mo bo Auntie Naa me pa cho busa ne se wo ye no kwafo ma me panyini me kan cha ne sa de na wa ya gu edaya ho no on fa so me gu so woni mi won to kwanya no kwafo to ho nko ana he da ko pa dwonso ni be gu me so wa dwonso si wa dada nya ho na na wa dwonso ye mi san ma ya da se mi ya da ne ba eja me ma nkasa ma ni mi no na nyom ntoko bi anyina nche me se ne ma me dabi eye oyire na ne mesro ono ba ni kura meka bi ntimi se ogira nche ye tu ye na yesi asem no so but ketue bi na meka che multi compound house a yenhie ni bie Johnson tesuo akutia tokwa hunu aprade ntokwa babu daya de ntokwa ba sese enyam de ti enanya nia etwato eno tiene ye kope kosua bi fa kakafra eche unua no Johnson yemfa nguni paso enya kura Johnson uso me kabi atreo kukuru no ejaya keka no ebejai se uso be pempem na kutia na tokwa hunu bia no kware me nya di bi da na da tata me ma besi maninsi onko pekosia mfama kafra Johnson dia si wa Johnson o hwie gu me wo ha na me yema hye besi Johnson ye jiwade nti wonware wa man kra adwane nti ko pekosia di kra me ntimi ndi Johnson nya de pa nti muso munya ntokwa no ko awa me tira si ntokwa ma no mo pentokwa compound house tokwa konkonsa sa eno te dem guy no
mesi kope kosia fa pattern yem fa Johnson kosia no yesa ba ko na mienu ko to crate ba ko chame ka chere no infi chame na ka ko to crate no ba ko ana mienu na fa kokokora atoso eye musuo papa na na Ghana no mu ade mo fa de ade so ti ase na mi hwe awura ya awura wo nya papa bi asa mote kuma se fia yes ma yen kan ma obia ma ni na papa ko nya papa wono so nya papa omunya min kan ya bo pada me first min kan mo obia di first na mom do hia Johnson wa anya de e na wo so kesa wo so anya de mo nyina mo anya de me ho se mote kuma se fia wo ye prama ko ma ko aprana ko ya aprana anu mo kutia aprana yo bi me se mo kutia enwa na da kwa wo ko ya kutia enwa ya kutia dare so ya kutia adwa ya huro enyam dai ya ntokwa basa na mo kwa mani ate no ana mo bi anu amdo mani ate mo ya kuraze fo papa nyeza mte kuma se ko ne ka se ma ya tesemu wati de woni wo ba de woni wo yire wo kunu wo so wo kunu e dia na fa se mo twa mo akoko wo bi mpu obi akunu ade na mo ho sa ya mumu ya de na mo fa de na mo ti ba bia ya bu mu bi na mo nya nkura sa wo nya de kwatie wo wa nyina wie ade ane mo ga sesa mo de ti kuma se fia no ye nya ya de mo ya no e no mo nya ya de o mo nyina wo nya de kwatie wo nya wo aso wo nyini wo ti wo se nkura bia ni yes flat nyina be chembe ho nyina da sha mami wo do so di asam George na wo di asam ne enya agura ti girls ye be na ye be ye be na ye be na so ka bi Auntie Naa me pacho me ma nkasa bio Mitio Monica Mitio minso Auntie Naa unso ti di Auntie Naa de bai na jare on fa support nyare o on ti bi fa support nyare dia na ope wo de se kosia ne akokọ na papa de on nya niska me mpe kosia ni na wo de abase wa femu wagu hu fi yeso onware o ma kosia crate ahimfi echi am se kosia crate on pa akokọ baako so on fanye sika nso a ma de bi me mpehwe ti wo jache mi onko jare me onko na no ahimfi ne ye mo mpa ye fa bibia ne no na me we mo se wonye de betumi ya girls bi on na se obi adu nia obi adu ba nteja George ja wo de me oja chane bi na no ho ne ale ni mse mi ni wo kwa ne mba fa so e kire bi o wo anya ye musio Johnson papa girls so jamu fa ne ko ahimfi ne ko pa ye mam girls jai de wo ye no manya sa wo ye panimu jai de wo ye no masomdwe ntoni anom message da bi mesra o hu sa ahimfi wo ho e na ode ba se ye nkama no nti nkyira no se onko fa nko ne sa nko bo ne kebro so eja mesra because medical ya ma me experts me security personnel o se me ka se me ma on kabi oba ne kunu amba ne ma me wa ha me se me ma ne ma menye ntokwa ne nko menye nko ba de tie se ke no pass mu o de me se me ne ba kasa o nware no yaka simple nti de na kam Monica kacho nua no se onfa nchewo Monica panicho Monica panicho wo de pancho no hwe manim no nka nchem so me wi amem na ko aso nyi ntuma wo de panicho Monica panicho on never catch us so le nya na Monica eja na no ya ba ko na wo ya sa me fro sorry eja sorry be manya sa Monica koto na panicho Monica Paunia necho anye di koya adwuma ko duty na koya adwuma e ma me no kuntoka ho kataje e beje kwa na oye ko na koya adwuma wo duty akọ ye frɛ ko koya adwuma o yire Monica ye mo no
o chere do mo me o ba nam kam say abra oni ma ware pa mini Monica Panicho amolo mani ni facha mono je fo ayete o ma me si wo gumi hu fie se mi ti opa chao opa wo chao na yo nko ba hwie na se opa wo chao mi nko ye adwuma kra opa wo chao na Johnson no ebi ono ya fa so so wa se Johnson bi ase fa ne ase so wa abi before the odu o tese tokro na efiri mu bai na enye se obi tokro hu Johnson de edego ende enya kora enye Johnson teso Johnson man ye twa me bre na ebe o mafa 18 minutes mo a amono jemfo a mitio ma ese kwa be ne mefa so me kra be ba me ho so no kwa ne hia me kacha okra na watu adwane so omra kacha okra mo no brafie me kra mo no brafie kacha so omra fie ne ma me so ma me bre mo e be pa bi ma oba no ukuno sitie why so for aka Auntie Naa so aka why wa pon crash unti no tena tifache ye de omu ka no le chai sorry una minya ema ate tule una pon crash facha ni misra why mama ne ma mi so why o ma mi penyi no betimi am so nya no wana ayo bia ko sana sini ne tia no a wetim ba sa misra wate misra facha no why chamati ibe fi mo to na tena ibe fi misra wawe waja tu dia kana ebe One 43168. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights ewo Opoku Transport no o hwe won sani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom Tech Junction ewo won sani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra suso asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe won sani fa so a won sa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try ya de bremo no ya yen try afa infertility ho ana obi a ontimi nwo ya ka infertility ana obi a ontimi nwo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So oba ne bema bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu say yinsen ya ade a nipa bebre apaacha a omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima aka no abra obema ni oba bedin hyemu busumi dumienu echi asa hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye o mu two types basically ye wo primary infertility ye wo secondary infertility ye ka primary infertility anacha se oba ne bema no atena se e wo won kwan na mu a wa di hyemu eye busumi dumienu ni echire a hyemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di hyemu a ede yinsen ana eba aide abapen na enso science senechi ana subsequently after that yinsen no o ma try ase o mo sa ba wu biom a o munya de o munya yinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma ede amaw yemfa no yinsen a nipa anya no empempi na so oba ne bema tena se na yinsen ba ni e pen ntem ede apentem ebu asem no ni ede mfomso na akwa hye oba no
abra bi wo no kra no so ana nti saa ansa na oba ne bema betime nya nyinsen no e wonyama bi a yehwe no oba ne bema ni mu a yemfa ne say before say nyinsen be hya ase ne bema na ne hya ase ene ye kan say bema no on na initiate the childbearing process no enti say oba no bibia e wo oba no hunam dua no hormone na ne bibia ye okay na nsuo na efiri bema no mu ba na ye nkwamo na ewo mu no ene nsuo no nisu ene nyama bi a yehwe no say wo form a e dey say nyinsen ye dey ebetima ba enti wo ba Medilab services ni Amedi alternative clinic ansa na ye be hya ase mpo aye saa infertility mu hwehwe mu no de kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba bema no so ye ma ne ye test bi a friend is semen fluid analysis brofu mu nso ye sa timi friend seminogram ana spermiogram de ye ne say ye gi bema no nsuo no ya hwe nkwamo na e wo nsuo no no bema no nsuo no sa nkwamo ano no ye wo nkwamo dodo a ye se bema bia abra ho sa ne wo no e se nkwamo dodo a ye se bema bia e wo mu ane ye wo esu bi nso a ye hwa Tobeta onche na obokoro no wami e obvious me kwa dey do no more back me get no wa yo ba na kan besa me ware no me se na obokoro no ti se no mo a webusa ho sa akore kura me ne te no eno mra mu kura mu akwan die na ama wo wia Oma me mo na mani wi ata de na Derek me see me do not mama pani na be kacha ne ba so wo wia Derek akayi na ye kase Derek so me free asa na me see a na me bo dua 99 na ma to so 12 me free asa na me see anto me bo dua 99 wo fa me ba no na me nkwasire mu ma me bi ensa me lodu ensa drums enkono we du ana me di akwasire me ba me na nchie aba beto mponche na media ba Derek somebody afa one city e dia bang so we na wakata da so na me go kasa o kata da so Derek Derek kai o si na me ma me na esuwa board e bla me ma me papa so me aduane me fa aduane abua wo ma me wo kwa so da be wo ma me anim se gale e me no ma me nyina na je bosia e je me no ma me nyina na je bosia wa ayi abua asia wo ma me be kasa me bi yetani wo ma me wo mi se mo se mo ye wanglafo wo ni mi se mo ye wanglafo mo ye ntoba wo ye wanglafo mo adas na hene na omo fie wo wasika ba na wo ni dom e de ko to mo ba ye abua mo malika desna wo boni ti se ya fi di pompom wo boni ti sa fi di pompom na be be chiaka me se 1 year so me you was right as the father somebody we start the blame and we need no was so chance we need no was so chance abua o ma na mother pasia panyini abua say 1 million no ayo no ayo dosi kana de man pasia bu pasia somebody me Jimmy me samaya glada de ma wo Derek so I go kadi ma mi atem now did you matter me samaya glada de mame mame ey mother na ama na abasa mother ye me ka chire ti se na woni adrese want me anko yi 12 years akoda na mfi ba ma de Auntie Naa ma Derek ko fa mi ba na ni blame Derek ko fa mi ba na ni blame ko fa mi ba na ni blame so ko fa mi ba na ni blame awota ya awoto unya bi da me tira wiase afidie so nyina e ka se Derek opaku ko fa mi ba na ni blame oba me nsan na ni asa no na ni ya na ya dada ne ya ni dada Derek oba no wa ni ya oba no me say owa ni ya le Derek na me say oba na ni oba ni na Derek oba no me pani what don't say Derek what don't say point in any da Derek what don't say point in any da what don't say ka wona ohwa me nda mina mi chia mina mi dino na me chia no hoka mina mi dino na me chia no hoka Derek me say wo me de mi nko so wa say mo de ni a won so no wo be ka dem
problem. I get into 60 years. So me blah. No problem about me. When I'm over, break you. Before 30 years, me break you. Sikania Blanc here. I don't Derek Moiri. Me Antina from Betem Huno, me from Betem. What person Huno? Oh, but the Yahu who were no Munia. A Yahu who were no Antina or Pesa Sentinel, or Sentinel do Babiano. What's sorry, I would buy you to say you. We know the cherry, now the Gare. Never was some one and no me. Mamma, and I saw dear. I saw dear. Someone, I saw Fonia. Oh, me. Now, so soon you wait to be a go idea. Men, oh, me was a plan about buy and come out. Mrs. Sammy, you wait to be a go idea. Oh, Minchiminka, Apolano, me make Mamma Besri was say. Oh, yes, catch your ding. Mother, yes, catch your ding. Me the Bejalo, go to me catch a mammy penny and the baby is Cadabreno. Mammy penny more bet me over. The baby area we see Cadabreno. Anyway, Derek. Auntie Naa. Tristan, what's it? Hello. Mr. Tristan. Hello, Wayne. We not Hello. Derek. Hello. My radio and conform. Say TV and so on and conform. Derek man and conform. Hello, mommy. Me say mommy I will bet to me I will back. No, Baba is out. Derek. Me say NTV TV no. Me say mommy penny mo I will bet to me I will back. And none Baba is out. Mommy, me see me new home. I'm waiting for me to be groom India. Obi a me new home. It's also about 99. Na ma to no so 100. Baba 100. Na to no so 11. Minyai. Baba 90. Na body dia 99 na ma to no so 11. Na 100. Yo, yeah, media get into 65 August 9th. Na menya 59 years. 65 August there. 9. Huh? 65 August there. 9. Na menya 59. Tuba bondi ya 19. Me body dia papa boy we di nani wo dia na bondi obenya ska hwehwe nanim na nani tia aya panyan me wo ko nani eda wo mo no na wo jamo da di next acquaintance fee me se boy we eno so panyan me nkuno ba wada be fa nani fa ono so benya ne die so be manaka ai me manaka dem na wo to me sir nana nyame beboa me nyame omo asa to me akonya wo beboa nyame omo asa to me ya ma akra ni bi na chisa oye ba obi edi ko sie oye ba panimu unyina asem mu mfimfini so mu ade na dibo ne nye wa kata nani atete ama me san wo de be ko papa kokko ye me nyabotre wa kata nani nyabotre dua de obebo dua nka wa ma wanya na sede ma no me de nya me na me de na wo se onye ma nya wo no koy obe fa so akola no ono so be nya ne pen ono ne pen ni se wo be ye yi container no film no afele mo na ya fensai wa mana ko hie adwuma eno ne kura na kura no ne sum so 11 years no of money 1 billion no nko ni baby hey na people fair enough we didn't tru mama ne twa dani ti me ho abua fa na oba be ja no afa na oba be ja
no readie nya ize o readie o mo wi a toilet e obekọ no ma wo ba ko no comment. My lady. Hey, what's in it? You're trouble. Nana, that ma, so no, you're over. Oh, no, so I'm falling. Oh, no, I am in love, but one. And also, I have woman in Timber. Some men are comedy. Woman in Timber. Didn't want to family. Woman in Timber. I said there was so shiny. Woman in Timber. I want to check. Nature, I don't say a woman Timber. Nanka. It is a Rama and a comemsa. I said, you can in a room. Men are the casino. At the same. Continuing in our room. And I was you copy me. Welcome to an opiaco. Welcome to a piaco. Alternative. And watch it was still. Why you didn't ask you one in? Why you know you daddy and I'm with you train. You may realize yes and a better. Yes, shape on a better. Chimney, Dr. Shakurana, a flats. Eddie, a flat timber. Watila. Ma, read the below. Now one who say my chocolate Yakomobi. Away, your friend say, Crow say, old one near say a flat. Nesamache. What do we tell me? No, I die. And now no, I don't know. And I'm Kobani name of Shay. Would you tea with my call? You, Mate. Why, Sammy Bano, just a why condemn. Catch them. Ma, why am a Baleric was why am a Baler condemn? It's why I condemn no. When you hear from the Siwa. Why you look the quatin in a rack of piano Nibacono. The quatin in a referee to our piano Nibacono. I say, into a PFA. It is a delic. I can say, some member by me, my work eight. And then who are sorry. It's a compensation man idea. Meme compensation man idea. Patana also again. And Patano and Capeno, the Peno, baby, I was walk or school could be sound and never channel to a mobile. Mr. One more than Shema, or Baba Palm, your mother, Gina, the one. Also Bibia so I come up. It's but a salty and now can one say no one also wants some car and I'm saying 2 minutes so that do ada bra the obi abaka afi buy so as some rama Man, Patrol, as I reckon, Patrol. Just a minute. Kosi and Kosi, Koda, Minya day. And Tokano, the money buy and say, Kafra say, be a maker, some 9 and 8 Tiffy, and you suit Bathouse Barco. In Tiquoya said, me banisha, me jaribia, me de me bano, esi, Bathouse one, now say. Medjay bedjay bi ani ehu ne ma bi ayansan fata o wonti mi de na me nim nipa e ma ayansan fata bi ne de me ba to menses e wo bata house ho nti ye wunu ya nti mi de na me nim se eye wo no anti na nkofo bi free na chi wo no e ba bedjare e de e wo ho no anti na me nim se eye wo no anti obi e ka cha me se eye wo no na me twa so sada na me ko me friend na wanje so enti me ba ye no humia na watwam enti Sunday bi me wo hona ne kunu bebusa me se de na esi wo me ne ye ntana me se me die menim se obeti mebusa na ye ne dia enkebeye te na Monday me wo pipe no me kwana me ho mfa me minim se wa ba nsuo ni bi na me bu nsuo no mete se okasa nsuo me na me bu ukoka na frɛ ni ma bia na wodidi watam ma nso so enti wodi matam me de minim me diska na ba no mo nyina atwomani aba be hweme ba me de me anya masem ti antina me bu nsuo na me ba na lady bi di nanim na ono nso di nachi bo munim se me di nanim na lady ni bu sa na se eye hwa no be kyem se eye me na ma me kasa ma nso so a na me boa na no no te kodai Saturday me ko baby
me ba na boy mi kodi dwa na boy bi se menji nto ade mfa nka me dwa na ho mfa mbre no ante na akora wo na ante de otimi tenase bi se bi won so otimi butu se ntimi mi twam na akora ne gina omo no dan ne ho se na me de me maso me banensa na me tuti na me kodi me dwa abede me ba ya wotene kwan awra ana watia me banensa na me banensa so na me se me tia me obanensa so se abra me kura ketwa enti de kwaya ne se fa obanensa ne kire me na me fa ne ko pharmacy bi wo ye ho na me ko pedro yi bi enye de enye so na de oho bia asa mini ana so ne men kasenti ene kasa titurum so hyem ne mienu ntem nti boy bi wo oda na kasa o se boy ne na di adanse ese mimitia ne banensa so enti boy ne twem e de me kora dem na odi eche 6 times antena se boy ne so ye no kwafo na se on di adanse o machia omusage yi say how many times na bla na twem enti me kwa me fra bonten ba ye ho unya ba bi na wadwonso antena se me pagya me ti asese ekire wa mesi me ti asese me dwonso no so me ti nim se mabo carry back ana wa so me ti nim se na wa se de me ti me de me ntimi nya me ho hwe na me say de read them kotam dwonso antena anya se na me kasa ma nwura dem se me dwonso ma me ne kasa na boy ne pata no mi chifa so ko rada na me kasa na da na me no kasa se na me dwonso kra de me no mi chiti boy ne ka kire boy ne nim se we ye de nwura dem dwonso na betugo me nwura dem anyo so boy ne nim se me nwura dem ne de onim se ntokwa no so ayedai etwa nti boy ne jaye ho ekokọ she dem na wo ye de dwonso na maba so ko to dwonso no so me karo nim se na dwonso we wo demo me barandem wo ramedem me barandem kaso ramedem na me ko to dwonso no be so me barandem ya say me so so ja ya dwonso ho na ya me Matias enti wo ko to dwonso no kuta unwim me so me ti na ye de enti me sa me ti wa so me ti ne fa me si me tesa me hu na me hu se na ni aye de abere antena me kasa me hwe hu no so ana me boa enti omo pata ya busane sa atama na tare no kura woni hwan kwan no mo ne bucket wa no ebe fa if no hwe dwonso no go so abonti won wo hwie gu wa fa ne vanda ni mo na se antena abonti wo fie mfimfin watam wa fa pa antena na okuta ni nwim antena mi peja mi ti nwinchira o dwonso no gu antena dansini a wo se o mo kwafo dwonso ne gu dansini a wo se mo kwafo antena meti ma peja bi gu obi hu ofie o ma sister peja mi ti antena mi peja mi meti ma peja mi ti achira wo hwie dwonso na ansa na o so ti mo na o so ti mo o hwie dwonso no gu mi ho ansa na ye di bom no wan koto so dwonso ha bia wa dwonso si wadada ma ani wo peja ye antena ahye me oba wa yunya me na me kunet mintimi dwonso nsi eda na ye ti wadi o min dwonso nsi da mu se e ma mienu mo bo atwade dwonso kankan ye entesuo dwonso ma se bi yo abo pe dwonso gu ni me mpesa me kasa ana makache me se muti mu fie wo na se mu ni mu huni a mu sha se eni mu huni bibi te sa brechi sa niam ye modi kura wo ne pam ye nye kura mo bi hunu oba wo ye ni uti face wo ye de hu se wo nu ene ye wo ye de ma bebrebe wo fi ada no wani sans on antena wo si ni pa bi fra bo ada no wani sans se wo no bo antena me pacho busa ne se wo ye no kwafo ma me panyini me kan cha ne se ade na wa ye gu edaye ho no on fa so me guso woni mi won to ko nya no kwafo to ho nko ana he da ko ka dwonso ni be gu me so wa dwonso si wadada nya ho na na dwonso ye mi san ma ya dan se ya ta dan ba eja me man kasa ma ni mi no na nyom ntoko bi anyina nche me se de ma me dabi eye o yire na ne mesro ono ba ni kura meka bi ntimi se o gira nche ye tu ye na yesi asem no so but ketue bi na meka che muti compound house a ye hye ni bie Johnson tesuo akutia tokwa hunu aprade ntokwa babu daya de ntokwa ba sese enyam de ti enanya nia etwato eno tie ne ye kope kosua bi fa kakafra etre unua no Johnson yemfa ngune paso enya kra Johnson uso me kabi atreo kukuru no ejaya keka no ebejai sa so be pempem na kutia na tokwa hunu bia no kware me nya ni bi da na da maninsi tata me ma besi maninsi
Uncle Pekosua mfama kafra Junso dear Please o hwie gu me wo ha na me yamahye me se Junso ye tiwade nti wonware wama ne kra adwane nti ko Pekosua Junso nya de pa nti muso munya ntokwa ne ko awa me tira se na ntokwa ma no mo pentokwa compound house tokwa konkonsa sa enote dem guy no Mese ko Pekosua for pattern yem fa Johnson Kosua ne yesa ba ko na mienu ko to crate ba ko chame ka cha no infi chame na ka ko to crate no ba ko ana mienu na fa kokokora to so eye musuo papa na ne Ghana no mu ade mo fa de ade so ti ase na mi hwe awrai wo nye papa biasa mote kuma zo fia yes ma yen kan ma obia ma ni na papa ko nya papa wono so nya papa omunye minka ya bo pada me first minka so be the first na mom do share Johnson wa anya de na wo so kesa wo so anya de munyina mo anya de me ho se moti kumatifia wo ye prana ko aprana ko ya aprana anu mo kutia aprana yo be se mo kutia enwane da kwa wo ya kutia enwane ya kutia ale so ya kutia adwa ya huro enyam dan ya ntokwa basa na mo kwa moni ate no ana mo bi anu amdo moni ate mo ya kuraje fo papa nyeza mti kumaze ko na kasa ma ya tesem wati de woni wo ba de woni wo yire wo kunu wo so wo kunu e dia na fa se mo twa mo akoko wo be mpu obi akunu ade na mo na mo ho saa ya mumu ya de na mo fa de na mo ti ba bia ya bumu bi na mo nya nkura saa wo nya de kwatie wo wa nyina wie ade ani anu mu ya sese wo mo de kumaze fia no ye nya ya dia mo ya no o mu nya ya de o mo nyina wo nya de kwatie wo nya wo so wo nyini wo ti o se nkura bia yes flat nyina be chamber ho nya that's mami wo do so di asam George na wo di asam enya agura ti girls ye be na ye be ye be na ye be na so ka bibi Auntie Naa me pacho me ma nkasa bio metio Monica metio minso Auntie Naa unso titi di Auntie Naa de bai na ja on fa support nyare o on to be fa support nyare dia na ope wo de se Kosua ne akokọ na pa ope de on nya niska me mpe Kosua ni na wo di abase wa femu wagu hu fi yeso onware o ma Kosua crate ayin fi echi am se Kosua crate on pa akokọ baako so on fa nya sika nso a ma da bi me mpe we ti wo jache mi on fa onko ja me onko na mo himfie ne ye mo mpa ye fa bibia ne no ha na me we mo se wonye de betumi girls baby on dey say to obi adu nia obi adu ba ja wo de me oja cha na bi na ko le ya ni msami ni wo kwa de mba fa so e kire bi o anya ye musio yo sorry acho se so le nya na enyo na Monica eja no ya ba ko na wo ya sa me feel sorry eja sorry be manyesa Monica koto na panichel Monica paunia nechel anye di koya adwuma ko duty na koya adwuma e ma me no kontoka ho pakataje e beje okwa na oye ko na koya adwuma wo duty akọ ye mfre koya adwuma Red Lions ko power sa ko kan wo yi enkomo a ebetimi ayede awo ana wo ntimi wu mema ni bi wo kra na obehu sa ni nsuo no beje no na nsuo na aye tintan aye chese sa nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi enane a nkomo na ewo be ma no nsuo no ntimi ndi ahye mfre na ntimi ayede akwa oba no Kosua no nti edikan no be ma no nsuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no nsuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no nsuo no bibia CPC na afi ya ma ya tension aba oba no so ofa na oba no ne side no nso ama pebre na nkasa no
deɛ ntimi ma anya nyinsɛn ne yɛ sɛ nifa baako no deɛ ma anya nyinsɛn ne sɛ wofa na wohwɛ no on the other side the first problem ɛwɔ mmaa no ho yɛ ovulation problem na kyerɛ sɛ ɔbaa no wohwɛ na sɛ ne nyankopɔn si bɔɔ no bosome biara yɛ sɛ ɔbaa to kosua na ne kosua toɔ nim no ɛwɔ hormones bebrebe a ne nyinaa bɛkeka bom acte ana come at play ansa na ɔbaa no atumi ayɛ den ato kosua no first of all yɛwɔ hormone bi a yɛfrɛ no follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone yi na ɛbɛyɛ ɔbaa no ho nkosua ho adwuma ɛne luteinizing hormone na etimi ama ɔbaa no ato kosua a ɛho yɛ den ɛte a ɛbɛtumi ayɛ den ɛde nyinsɛn aba ɛba ne saa nso a yɛwɔ hormone bi nso a yɛfrɛ no progesterone yɛ hormone ansa na ɔbaa no kosua no ɔbɛto kosua no koraa to hɔ no progesterone ɛna bɛba ɔbaa no awudie nim no na aba bɛteken the lining of the uterus sɛnea ɛbɛyɛ asɛ ɔbaa no kosua no bɛhyia bɛrima no ho nsuo no a sɛ ɛde baba koraa no a ɛbɛtumi agyina ɛwɔ ɔbaa no n'awudie mu yɛwɔ hormones bi nso yɛfrɛ no prolactin yɛ hormone a ɛba ɔbaa mu a na ɛdɔɔso ɔbaa mu a wobɛhu sɛ abere bi a ɔbaa bɛmia no nufu no mu na ɔhu sɛ nufunsuo ɛdeɛ ɛfiri mu ba sɛ prolactin dɔɔso ɔbaa mu a ɛnkɔka ne sɛ ɔbaa koraa a wɔnyinsɛn anaa ɔbaa bi a ɔmma akwalaa nofoɔ no abere bi a ɔbɛhu sɛ prolactin adɔɔso wɔ saa ɔbaa no mu no omia no nofoɔ ano a ɔbɛhu sɛ na nufunsuo ba saa ɔbaa no ɛbɛyɛ den paa sɛ saa ɔbaa no ɔbɛnya nyinsɛn ɛni nti ne ɛkɔ so kaa mu sɛ wobɛba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa hormonal test a yɛka yi prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni nyinaa yɛyɛ bi ɛyɛ hormonal test a normally yɛyɛ na wohwɛ nso a saa hormonal test yɛ biara wɔ ne range ana reference range a yɛsɛ ɔbaa biara deɛ ɛyɛ deɛ ɛtumi ɛwɔ nti the moment a ɛbɛhu sɛ wo deɛ no reference range na ɛboro so ana ɛwɔ fam no na kyerɛ sɛ yɛsɛ nipa no yɛyɛ ho dwuma ma ɛba normal reference range a ɛbɛtumi di nyinsɛn ɛyɛ de aba ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa mu ansa na yɛtumi ayɛ de atwiti that infertility issues no ba the second part no nso a ɔbaa bi wɔ hɔ nso a na wɔwɔ structural problem with the reproductive organ sɛ baabi a ɔbaa no tu kosua fa no obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ na ebi a there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na ayɛ sɛ kosua no fam ɛbɛhyia bɛrima no ho nsuo no ansa na yɛtumi anya ba no wobɛhu sɛ fallopian tubes no there is a blockage wɔ mu obi wɔ hɔ nso koraa na ebi nso a there is an ectopic anaa nyinsɛn bi a ɛwɔ sɛ na nka ɛkɔtɔ ɔbaa no awudie mu a antɔ ɔbaa no awudie mu esi wɔ tubes no mu a akɔ problem with the fallopian tube nti ɛba ne sɛ saa ɔbaa no koraa no wɔntumi enya nyinsɛn anaa wɔntumi nkora nyinsɛn wɔn nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ abere a woba Amedi Lab Diagnostic Services a yɛkyerɛ akwan wɔ ofori kurom SCC traffic light abere a wofiri ofori kurom ɛkɔ Tech Junction no wonye Traonaga Junction na woduru SCC traffic light na so wohwɛ wo nsa nifa so a wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa nso na wofiri kurom wo ba na wo ba wofiri Tech ba kurom a wonye duru SCC traffic light na wo nsa ebenkum so wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic yɛdi dwumadie fa saa infertility issues wɔ nyinaa yɛbɛgye bɛrima ho nsuo no ne ahwɛ nkɔmɔ no yɛhwɛ na wɔde yɛhwɛ kwan a wɔfa so nante broni bɛka ne sɛ movement obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ na ne movement no koraa nso ɛnkɔɔ nim because ɔbarima biara bere a nkɔmɔ no wobɛ ho nsuo bɛkɔ akɔbu ɔbaa no mu nkɔmɔ no wɔn nyinaa ɛsɛ wɔtumi kɔhyia kosua na bere a wohu sɛ movement no ɛkɔ n'anim na aba n'akyi na kyerɛ sɛ saa semen no anaa that sperm cells no ɛden sɛ ɔbɛkɔ akɔto kosua no by the time a nipa no semen no bɛkɔ akɔto kosua no koraa na semen no ebi ewu wɔn nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ obi wɔ a wobɛhu sɛ na ɔwɔ low sperm count deɛ broni frɛ no oligospermia ɛkyɛ sɛ ne sperm count no ɛwɔ fam yɛwɔ kwan a yɛbɛfa so aboa na ama ne sperm no ayɛ den aba soro obi wɔ hɔ nso ana sperm no na emu bi nkɔ wɔn anim a yɛfrɛ no astenospermia ne nyinaa yɛdi ho dwuma obi wɔ hɔ nso koraa deɛ na azoospermia koraa na kyɛ sɛ sperm cell no koraa baako koraa no koraa wonhu ne nyinaa yɛwɔ urologist a ɔbaa bɛyɛ deɛ ɛyɛ ho adwuma ama yɛhu deɛ nkyɛn nipa no koraa no wɔnyi sperm cell a ana nkɔmɔ ɔde yɛ de ɛbɛma ɔbaa yɛ de enyinsɛn ɔbaa no nso yɛdi ɔbaa no ho dwuma yɛbɛma no atwa scan after scan no nso yɛsa bɛyɛ saa hormonal test a yɛbɛhwɛ hormones na edi dwuma wɔ ɔbaa no mu ansa na ɔbaa etumi enyinsɛn ne nyinaa yɛ dwumadi a yɛdi no Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic nti ma wɔn nan yɛ ntiatia wɔ Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic abere a wopɛ nyinsɛn woyɛ ɔbaa na watena hɔ a na wonya nyinsɛn abɔmɔden esan sɛ nyinsɛn yɛ adeɛ bi a wopɛ a yɛpɛ ne ntɛntɛm wontwɛn enya mfie 38 ne 40 kɔ abere saa age no wonya nyinsɛn koraa na sɛnea wosi bɛkura nyinsɛn no nso koraa ɛɛden esan sɛ nhwehwɛmu ana researchers hwɛ sɛ
pregnancy aye over 30-40 years no din say obun say nipa no ebetima akosa full term na etimi aye den awo enti ye bom nka ye say mo be ma mo na ye ntiatia wa medical service na medi alternative clinic ment na ho emma saa infertility ndidi wo nche time a obeba na ebi kura na wontimi nya de enya nyinsɛ obi nso wo kura na ebi a wa plan so oba akoye IVF a ne boye den bra medical alternative clinic ne ma wo nkyerɛkyerɛ ne nhwɛ sɛ ne ebe ya ebisi beboa ska wo de bekwa akoye IVF ye bi kura na wonya sɛ oba IVF ebi a ade kitikiti bi a ye hormonal problem a ebetima solve no Amedi alternative clinic ama ntima wo na anya ntiatia wo Amedi alternative clinic a etu akwan wo for ikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima fra ye wo ahomatufo iso 0541 143168 0541 143168 ye wo for ikom SCC traffic lights na say usai ebetima hu ye wo Mensia government hospital no opposite ubehu Amedi alternative clinic any Amedi lab services yadamwase aya wakadi ku kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achira ne ba chede ye kan ya na kwanta dem